Good morning, mwancho muligiriri na bwigo mwancho mutegereri Getembe TV Getembe FM. Karibu sana somoro wetu aniri tukoria rero lituko ria Jumatano ya bene titariki ni 14 ekirabono amange agendrete kiuma emiroberi yoko iranera chiskuru kubwa mono ase aboroki bali bagoso grade ge karibu sana litukeri gatunyare ko ligereria amange na bwigo gusanga nayo mwancho muligiriri na bwigo omutegereri. Karibu sana somoro yiga litukoria rero koroko Matildah Ovaigwa na boko gendera gusanga na intwe na boigo aiga ase studio ninde nere omuralia Mchumuliri United kirikoteba tarehe ni 14 mwaka wa 2026 ikiwa ni mwezi wa kwanza yani 2026 January. Karibu sana tuani na wasemeri weitonga Mwenyezi Mungu amekukirimia mema zaidi na umeamuka salama zaidi. Karibu bono mambia nchikuru kwa Jofri Msarigo nimetenga tia kakotebanga boniga etubuati ntokorokanga mchaka wa grade 10 hasa baibuli na boigwase chisukuru magana mange ayonsi negatia turachikugira likolia lero bono mambia good morning karibu sana Etwani ya Getembe. Okay etanguje engoso kabisa mwareti engoso morete tena ifande tere ngaki ayetuko sa Etwani ko sa Etwani na nje Etwani oyo no mosu how comes homosu chake kora kubuga Etwani terabu omosu sagapi omosu kubuga no nyomugaso aroma eto aronga mno basogete ko jiabu omosu aroma etera buko bugeni we agabu buko buganza chinde chyo engokora bako kekeri no embotuko yes okay good morning bono goratiga nga ichi ngoko chiarura sumurobe onsaliba we are two pools only one cow even if you don't bono sukurekere wachire skuru ebintebi ebirengerere ebibi go chibya chenji kerese miego so atubona tiko reason igo anyway, good morning school boys. Good morning sir. Yes. How are you doing? I am very fine. How is the going in school? The going on the school. The going of the school. I was going to the school somewhere. I took koigwa somewhere there. So that I was sitting in one chair with the madam and the teacher. By the way, go check it. By the way, yesterday I met a teacher. I can't tell you na school boy rabu mwana myekerasime. Ikwale kubulia maswali, ikwale kuimukio kwa koigoro, na bako kubulia maswali yari relevant lakini kwabo tia maswali. Nanya orete school embwenerete. Yes. School nero ikorukusente aroisi. Ayuna magana ago ntintage timanya skuru kwe skuru wachiete ngwachiete kanyora bangina no bale nabagaka bona tukikarasi tokaenderete gasoma straight usali ko tikango te bigwo gende tinderete ote bwo gendera ganga timetinganga kinande watu gete kuruga baka tinderete ayoroje ngange mama nganguraike ikiagera nando konyore kengere kiabugi guterre ngoro nando batu sari bari bajora kabakyo emonita wi manyete erekabire nabura choru asinjo nayo monena asibonsi naboko choru asinjo nayo rumuliri asibonsi pi muliri kora tika tegeranga tebi wenga kiskuru okora yakora ba uchikolire linga umuntu oyo na erutabuga tibunga ini asaba na bonsi koti atumubeke ga iga neranya gutibirira bono lindinga kitokokora otabwa tibunga ini asaba na bonsi pi injenje ntabwa tibunga ini inje sukuru poyo manyene nande abari mbaroro bari umwarimu konyoranga barabanga ini wetanie kerengo igago choro mwana uri okuoge kirasi umubeke moni umukarakali yes umwana uri ogojanda pi oegwe kerogo gete atene niraboroki wabana yo kwa egwe kabirenga bune igo naro chikaine ko muri pi tigaria umanyete ayogo gete ko egwe bomonta lakini umayete ninki okunya kuoga na yukumnyoko umukarakali ubwati kirimito onsali ko nkagore sanduki okay nkamanya kuruo nkagura obrangeti kamanya kuruo nkagura chikaramwe bitabu kwa chometi ko setisi okay bono saliko muchanda sobe tinguri timoito nara irisi no nabuka kurunachi agoje bono sokoro erentingo akanore wogo no bwate chinka no bwate chinyumba gose irenga nandingi otachi komenya skuru ngi wachi skuru ino komenya ime wiwi no komenya lakini egento kirense yekebe tubaisa gosoma kure mogotu umwaka oyo school boy akogende skuru asekubulia abana ngaki kirasi ime iki ibintu ibira asecho medical set jizi ndani echingi tokola chianga chiatabukira ngayusie tozo ne chianga bona abukete ine sindani chi campus iri chiri megali amaite ne chi sindani chiko sone chianga yani chikambazi usalika
chikambasi usaliko talige ntokirikiriga ogoteba ngaki north east west gochiabu italere kambasi kunya kongaini yo straight usaliko tikangote masomo na maya kunya kongaini yo masomo na manzi gwetani ubo. All right, sir, magana good morning, karibu sana butambenga karibu namwambia sisi yetu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na wotabenga bwa kiribu ya nandi mbia sana kwa manya kutoka upande wa kwako nga ine how is our signal asensobali ya 102.7 Getembe Radio na Getembe Television karibu kiribu mbia bono hayo mwenyene urasumurubuli uchiri ngoma Etwani ni ya Getembe. Karibu sana 0726447367 nensemeli yokurututa gotebinga iko namna gani kutoka upande wa kwako abo igensa baliende 0741583878 tubanga ense ya chukire ya rulege sunte ya soira soburabu igona boko tonyora bo igasensemo yemitandao yonsi Facebook Getembe TV na boigotise mochiria cha YouTube Getembe TV mete omwancho muligiria taracha kusanga intwe ase bunge ya Kiharu yo moskindi ndi nyoro engalere mitandao boniga neringa aborokiwa baguchwa kana usibali bali ase chiskuru cha serikali chi secondary barachwa kana chisiringi 500 kira etamu. Omanyete this one you know this one again take care kero twale gonyo kukiligiria bande kero kiligiria some ensemeli ryubo manyimuga kisiasa ndidi umujumbo wa Kiharu ndindi nyoro is one of the politicians otumiro bongaini obwenge nchenene asogo konya na gutike legacy as a sector isen yusi uno murai wacholiru na ari nurubwate uwezo liba gokogenda okonye nkageta yemeta kaite ara akolete general agatenga borokyo bonsi barase bunge yane nchinga tukubwate chisemye chikasukuru no ena ibono na skuru boy kwale ko na uri Kiharu constituency siri choka 500 kwale ko bugudi ngotigeye nachiete umwana one bono ga Kiharu ngai ande bono sokore gento kerali telinga naba menyi ba Kiharu gose baiboro ba Kiharu onde bwensole skuru ya Kiharu onde skuru erinsi ya constituency ya Kiharu tabona tu wakana school fees nango chibatarazi wakana chisiringi 500 100 200 300 400 500 only yoka breakfast yoka nga wakana te school fees yo motinye yo metinye tatu eta mwenye Jesus Christ si fanta aye na ndebone genteki yanke lina ki ese gotoka no mwana urwete kose kenyoro koruriana agosoma gari Kiharu agosoma school gete gari me county ya Muranga bado atasaidika chibasanjirikiri ndini nyoro boli bo president straight ande wachenjiri kinekera kya osokoro lakini omanyenga gari boni ge school fees especially eta muyenda ngani bone gomanyenga bone bintebire bya especially asaba iboli buna abantu bagendete kungangana onyoro chako konya igo chiskuru abegete bakachitail Charles imagine arabodi nende obo president ko sekera ba Kenya agateba ngaki no it is a challenge to again take it yatoke bekinga ki kegende a challenge chisabara iba itobe gesiasa ndake abara ikurwa chinsomo chagusia abajumbe aba senator aba governor tukwanira all MCAs women reps nabande bonsepe ine what are you doing inkikirwa ko numurayi ocholire aye andake urati one legacy asobra ibobis lakini ntate ko boliga ndindi nyoro korra chibesa akare kwa iguguru chia masomo akare kwa iguguru ko bwabana akolengana no bolingoli no botukino umanyibuli to bwate bwa mangana akorokunga resources distribution as in ya Kenya namuru kwa sebunge or MPs igotukwa na omubunge onyega akoroku Matildah umubungo kurukunga schoolboy umubungo kurukunga sarigo kero kiba sikobagwa esikiganje kiri kitilia constituency funds ichikwena nuchisa ini chiweka ine nego kwaye guchiri bubere na chinkwaye gukirumondo bono uyere no bomanyibwa ino bangani bwayenga echinkwaye gutikankolegana igana nande inyorenga almost kindi ndi nyoro nabwate oboseme gose nabwate umanyibole igoro mono asamangana finances amangana yokoligereria uchumi amangana yogokora chi budget nabo ige bintu binde bingi bigo usikana utumiki bwechi besa na kinsegendere tukogenda na kichi besa chingana na kichira tumeke chikonya abantu igongano echi skuru echiro siri sana ekirogoswa actually county ya Muranga ankagiretenga nechite busyo sana ndinde nyoro yo aratikanda kuboli mama tali asobe igaro mugabana omojumbe bono lendo mojumbo ito bunanje kaki dale kubwata ndatebe turno siringi moja gusino ni 2 bono ye ntwe abuga tikeli ndi nyora kolire tunerale achene system ya yinga nena bana mini atebenga bana be constituency anabonse pi mbaba ise kogenda ko rubese ya ranch na abaka ni ranch yo space secondary ngima
Korere ino konya Bible. Ebintu nebinge Bible bakwetera asamangana yo gosomya bana. Ebangana good morning. Tukwanere ngai. Kwabokiro byabo no mambia. Good morning. Ayobo gotekuru abono mabi moncho muligeri kwana ngonentu totebinga esigino ngakirigao 0741583878 0726447367 Schoolboy ngwa manyena mbaje simono lero kwana ngwa joso 0741583878 onsaliko nasome teiko gento gete A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T School kia yo wachete Schoolboy yakora bintebira abana bali gukora boy ndiyo bakora lero ma system iteyo ndiyo bakora Schoolboy nachete ba Schoolboy igo ino muntu mukakale ko ngayine nyumba lero bakora ibintu kunga abukudu koso no kurende noroche moirasi naro rekor kwa abukudu moirasi mama ke muntu matu amenye tenere na kurende ngaki yu tu amenye tenere Itali kenale go sone bikoro tu Italiga noroche Italiga iga ko waikire Minnesota utarachu kamana tigira busi wono Minnesota ngayi kurwe na Italiamo sorry manama lakini ngakyo tanta inanga niga bol na kimana mayako goki manama barin kingdom bono ngakichiko umirana njira tiyo chiko umirana chindeke tu laki no kakituta polisi miego chaka iyo mwancho muleli Italy na Minnesota ngayi chiko umirana Minnesota ni no muchi egosende city ere United States of America nae kwarengo goteniche darengo ngobaereza mokongereza ngobatebi ngotebi muri yani buntate mbaboliga ninche narengo nche ngobatebi naki asayinga kia kororekana nane nainu kongereza omoro kiwo muyano olio wancha otegerera no ntegere narengo norocho monto kurwa ano disposiniga nero gerete nganya kuru tali ere agerete nganya kuru Minnesota ngatebi mwana yone Paulo renge lini die transform ngamata itatu mwana nenge transport akange transport straight ekiagera ano disposinika ara tete koro tomosonile koro tokirwete kurwanali papa pupa okay koko so yoko bokoime kubuka aki ogwasimora ngateba yati kanta mero bosibone ngende nkaseito straight igone bikoro kwa lesona mapemo saliko gali ke koro to $3 osonete ke koro to raundi gatu yene mero mukwale straight no mbuya sana yene mero memia mapema lakini chise chia maiko papa sokoro gasi wazo ne bikoro to mulinga mutendero korogano amina soda tendere ko ali kwegera nalingi kwa rote Minnesota kama uchakwegera straight igo gali nkikwale gokoro gali nega squad wono gotunga ine turoje Schoolboy kwa gasoni bikoro to mulingamo ngosona nalingi paka suneka nazonile nyabisi agali para no onsi nazonile lakini nkwegera nalingi I was just training myself okay bona kurugiga hapo nkamanya gwake ndege papa pupa kwanya kulina ndege okay patu obwati aone release yao ndege kiaga kariko serengo kwa line ndege mapema ekarandi Minnesota mapema okay yani umiri to kalino motokoro kwa mondege motandege usiki ndege helicopter papa helicopter teko genda okay alright asante emero gitatu ndaisano chiabono mambiane chaputugiro mwancho muligirili nomurubuli kurunga Etwani ne ya Getembe ndo chiga amugati usakana itubono mambia lakini karugunyo kuona ne itugali sinamba yesimi bono mambio tobinga kibuga kirigago nandike kisigino ere emambia bono ekire kigenchunga onyolenga ayigabo nombere twabokire kurakire nyesanga mbia bono litangani ibintu mbiro roto na igule abantu abange bakonya kuragirira umwako yo 2026 baira tubaragirira iyo umwako sana bantu bakatenga umwako yigo chakire akyo umwako yo chagete na mangana manga mabe umwako yo bono you know sometimes kuramanya umwaka ninkiyo chaka niki umwaka naye ona kero chako umwaka utali no wasemeria ase bali ayo muntu guseba ase bali okorito eranda kieto kinga wasiri omwancho no gusioboroire mbole asenka ebintu bunebyo biri yani real pain eri kokero umuntu kwatevanga kiamaino umwaka oiga tali umwaka romobe by the way mwaka turi ucio bomobe neli okonyaranga birio gweterana bikogera gwatana umwaka oyo tigo here gusu umwaka oyo uchakire senchirerembe lakini kero chako umwaka bwata fiengia obwate familia ere buya lakini watanganda kene singe jochibasa chiborito wate umwaka nomobe ukwane go January notabukio umwaka no keyore aya baba tigango tena ki umwaka yogo chaka
ogocha mwaka tu yogocha kore bija straight abwa ronto ngainana straight ekiagera niki okonyora omwaka ori kwa bwata abana babe ochi esukuru okay omwaka oyo nande gwatwarire kengwerere na bali nande pagarete comment chisukuru birasi gotira stiri chibese uga ndini nande kurigisa iti bono igano lakini bono sokoro omonguru akagotonga akweta fingia akwete family ngia akwete kiregento akwete baka akili lakini omwaka ogotambukiri omwaka omoya ayekomenya otana kimwaka kyo kyatobeka nabyanga ki nabinganga abantu batenga ense ya sarikiri ense ya beire rolia ronga kyonyero chai lakini ense ninki ense yetesati mwanya bantu bawo onye rigirya sokoro onye muntu takoimuka akoromukia mbono mambia karibwo kire muntu amyo kaso egusimugondo kwaye ekarakari agira muranyo ali kibesa umuntu agende gusini byasara byabo no mambikango yiguyiro bonchiri bwa ucyakire umuntu acyakemere mu buno bwakire bono mbisikuru boyemeremo umuntu ekarakari rero mwaka go ikugwake go yigwete wembe ni ule onye kuikarase no liko bono ekinga nchigeringa ki intuma nyabantu ekarakari kabo munyamukiali tangani koro erua gokora ebintu byago erobiribya ebange tuaro muchoka se bintu gokora so that ebintu byago ne mbiko genda bugeka lakini go wikaranso ko bangane nde wikaranse school boy nganayo ganeti umwako no chage tuma no mogeni tikaba Matildah bandetere tikaba nsaligo bange bono babo babatsa nimbaro oro barumba bwatembi abamenyete nsaligo karatiga ngakyo monto ragendere ngakyo ragendere unabone bwana nkaki gari no makune otwere tajete nzirarure sukuru na pakire bitabu isiko gigabo ekiagera konyatinda kana bese cyo ko rara ime no ena bangaina narare tese okay bono na pakire bitabu gigabo nasoire nyumba tigare nenkoreki ndara yero gukwana neke maino nyo kwangaine riri ntanga obono boene baba imwe okay bono tigango tebika ekiwagora ningi imwe igo ningi bana ono gotiana straight no omuntu noro na batokobekora omokopaka okay tigantiane mama ke munteke monike ngakoro tacha okay bono nsarigone ngaye akorwera otwero monyene otwero minto kabise ndeye toka ni toke okay akamanya kurora akabwata okabando mokokoti akabwate bitawubiri akaira akaruto mutungi amache nane narate biri rosa butambe naki rose metungi yeiga togotiga amache metabatari mumuromi no monene nkyakori mwarosa agocha kubwate bitabu aruta amache kaya komanyere bise bitabu bya bibe ngotirimbo kangeri ko omutungi ora amache ngakimo muromi nagocha Orarengo soma ngo chinde kobo musimigwa irangora sokoro gose no some yo chaka wakira abantu basinike kubanga nguchoro gose mobe gosingi no weke orarengo chinde ko gendie ndege harucha marane that is gwage ndrete kuntu ondete yo gwatenda mwamu na ikiro muntu ndago soma nayo konyo rwate kirengereri kyunga omuntu ororire bobengo chinde gosoma ororire bobengo chinde ko bagento gete muntu te yo singenjo muntu natwari ndamwamu tibone tiko affect tekogera otio twara chiseme tekoba tekogera otige ko bomungaine nyasaho kumanyete otwere ni mate nantegerete kiagereria begete bitabu bia majeime nanje najete ngarusie mboli yaye kuruga ali sona nkaje kajibeka bweri bwana otwero gende bweri bwane ogendo sibole mboli yago ire kuchiabu kole mbuli ni yakyoko gache mbuli ni yakyoko gache by the way bitabu namakoko bikogo bitabu namakoko koirira abantu obali biga bakwe akamakuru akaruta maje mbisale geti chisemi chikanje soe onye kubwatege siyomba koro mwanafunzi boni school boy onye kuli school boy rekiri ubwatege siyomba okanta chisemi kanje soe nchini ngendrete komigere bakandole chiasoire mama ke muntu lakini bitina byoko umenyete omwana onde bwensi kirale kirasimo mwana onde bwensi akogende school nonya abana bekigorie kege myaka 5 mwana onde bwensi kirabwate stress seminchiri goswa usikira bwata mangana mange bitina nini mwana oyo tagosoma igwe nyasaye naronchi soe lakini keye bitina tigana konya gotukorio bamuraba mino wate umurugi okorire kitiga gutirigoya toko bamugaini baigwetera abantu bagaini mbali gusiaro kanjere bune turigoya bagwate bitina leo weso kamambi ngwesi byo bosyo ngwa kumuswapi kwa zangu ra duniani okay arafu mbwataka kwenda ka lipstick iga muno style fulani okay na bekire taya ne bikoroto chisogi kwa zangu ra duniani goti yana buyaka nyimbo kane mbali korra buya aje tigako ayinga ikwamanyira mbali korra ebi na bibigerete abantu gali unajiroga mwenyewe turi korra umuntu nayo gweroga
nandi onde bwensi uri okonyora obwate kerengere ngaki omwana one nigaro giro omonto gete jirani tigwiriti abana bane yaya nayo kweroga ni bintu biri ogukwana gusire bintu biri birasobongo bwao I'm rocking myself. omwana nabakuru andosi nabakuru muchionde bwensi onyo kubioka onyo karo mungai ni kwetare school esokoro ige binde byonya batebo goyo kubeka so otwere makuneni makunu ya no mwana one otwere rubago arafu nara igo korokwanere yo ndo yo moisho minto yo kwanza ta distingue timu kwana na gerete kwanza kabutwe gasi kurukeriche enare ko torecha okay bona yo tebani bikorutu wale gusona Jaina Minnesota nkericho kwali ayendi kwali okorija zicho pesa kakora chisoli echiko kobeke bikoroto nona ruste chibesa kakora chisindani nechiuzi kakora biraka nanya gutobukinga ntu igete na Nairobi tware kogenda matare ukebacha wano bakanche nkwane ikiagirente kengegenderete koleto mucha anya matare gweto nande to enga ikwe bachete ko chine engana nero anga ikwe bachete ko twajete nere tukaika matare ntugeti matare kuruga iga tuikere tali bano ngakia sali ya kuruga asi Nairobi tu umuchio monene wono tubonete ko gosoa matare kanyoro umuntu ngakito gosoka goteba ngatigara arigiririe town straight tukaika brand ntugeta brand sintu aragirite okay Skuru boy era kidera ruko yakama mafta guchi skuru kwani skuru na bondi gereti lakini bono skuru boy onye kwa gingerete chindero eri kwa sere tu nande chiakini akabona ucha kwa ende skuru kana buraje no chotu aleke barwe getini nande skuru yokora skuru enkuru kabalimi maete no kuragira mono tati siwa okora chindero chikonya gocha bwangu lakini kero tokenderete ayumo nchumurigeli onyolenga aborokyo abagreta 10 niko bagendere ko ende skuru kulende asisomo ao chi county ya Kisii na Nyamira boigo murobuli niko bagenderete igali ese county ya Nyamira niko aborokyo na morokora sebongeli ya West Mugrango niko murobuli yo grade 10 agosaborokyo abagendere abayibuli bagendere ko irabana babo ase ebirengerelyo abya abayibuli ao na skuru ao chigendete kopoke agosokonyora borokyo wabo baide umusekito agotomanyi fatika December murubili no gendere tachinsamo ao tolera bande bagwitra ups and downs lakini bado murubili no gendere obotoere rumboro yes mpagende to grade 10 tetonyolenga ne yumo nchubuli ase jara yubikran Omuroberio oyo ochagete ritukore igoro ase chiskuru secondary ase okubarikia aborokiwa be grade ya 10 nigo omworokia omonene bwe skuru y'abanyaruka ya Nyaigwa eyo boigo ebekire ase C4 egotoka ewodi ya township ase reta Karen Ratemo nigo aenekire buna omuroberio oyo nigo ogendrete ase njira engia na nigo barenekirenga kyogokia kubarikia aborokiwa chimia ibere ekero muroberio yiga orache oika omoerio bono gotoire pathways ato chikoro kutiri pathways igona botogo provide amasomo pathways chichons and then tubota abarimu baisaine bagosomia jinsa mechons ato nonye kere day school na very promising it's a school to watch. You go to Eliganity to Arosirie computer lab to equip with computers. Ito goate about mobile sign and ito goate adequate infrastructure. Wika ase skuru yagesiaga imeye wodi ya Busamaro ejonero erenekerenga kyogochia goikia omubaro bwaborokiwa chimia isano na ibere nigo omokonyi bwo mwarimu omonene ase skuru eyo aserieta ya pesho mwenga akwaneire obokonguboria bogenderete kwenekiwa zaidi ya 200 abo bachicha kuripoti ase skuru ase amangana ye challenge na bongote abanga kulingana na the process abaiboli bari gocha abande batabwatite required documents liroberie skuru na bakonyora umwana gusachi inchi kuri skuru ya muche yende wanyoranga liroberie skuru eliende tali bwati eyere requirement as the current admission system tuwenda ko linyoro tunyore ko tumuchinji uche skuru yeito arafu ni challenge yende umwana ari gocha kwanyoranga toko kirika system kwanyoranga the system yagotabanga already admitted elsewhere.
Etaro yaito nigo yagenderera goikase skuru ya bamura ya Kibirigo eyo ere C1 nigo senior teacher Andrew Nyamongo aine kebona nigo omoroberio yoiga ogenderete asinjira engia na nigo byariganirie buya asogocha kubasomia abana baiga kuri umwaka uri oetete ntwansite kubanga bia kurisiba abana ba grade 10 because in terms of chief facilities ebintu bya school mbiatore ngabono ntwate chi science lab chirenya chibwate ebintu byonse bireme kabisa twatwara chi computer lab isato chire well equipped ntwate library na classes ne kidomo cyonse nchisaine igo abana are well prepared kubarisiba school ende bansa masomo abo netakeire mwaka uyu to expect target ita abana 700 na uturanyore umwaka uyu ase grade 10 tuwete target ya 600 700 serikali watetubeka 700 lakini abana bare system one 600 na utokagerete turanyare ward meet so far turanya challenge nene we are well prepared abantu betu ba training ba bere Eskuru eye ase amatemu manene y'omwaka oita nigo babwate aborokiwa chimya isato na merongo itano na ibere na batano na babere na weikia emin ya isano isato ne chinuguta isato nigo omwarimu manene aserieta Clement Nyangacha abasemirie aborokiwa baria batanyorete grade gekubaira e university nande abana ba 14 batanyore C+ and above yo kwa grade yo kwa university. I think grade cyabana bagire kingiya kikobera kikosi abayo ni mind school chinde nchiro na chiro cyabana batanyorete maybe C+ go chigoro garane the majority na banyorete C+ go chaise ndate yo abayibolinga bagende baira abana bakitibet bagende banyore training onye bana mbako irora tiyo baira kitibet banyore training igira abakonye ase omo bwaba uchucio. Hingo reporter Getembe koraiga se bunge ya West Mugirange yegotoke meye county ya Nyamira Njefa Tigad Kisemba. Nekene buyekege mamu sekito Vatigad Gisemba rase bunge ya West Mugirange meye county ya Nyamira soroboti yoro igoro ya mangana agretenda kyatubile gusanka Matildah na schoolboy unabayibuli bakoira abana kuibule gali utayara lumboro na ndo kwara kibice kiri abana baletu ali ki mattress mwana abuliti box bya binte bigambiriko chabusa uiko mubuli atwalebesa uiko mubuli bange atwalebesa kugure ibintu by'eskuru ebitabu uniform kibesa yani ki mattress ebintu biri abana bagutumia lakini nende kire boyigo nkankirenga yini abantu bali bakolera bono bayibuli mbali bachandegete sana urucho muyibuli umwana wetire buya ero okolere class ki aye buye nsemo yaye okolere umwana wetete flying colors yani kuri yeli kwata bankike lakini muyibuli tabwata na ene shiringi muyibuli ategemete akoli barua anyole no esabuni yo gusubiri yanga akoli ke barua anyole no akandagira abana bandi bakuli bonga yakurushikira ko iro mwana school ime ya Kiogoro asebunge ya Nyaribali chache ensemeli ya Boronyi umorokiwe yomo okora matemu bya junior yose akesia aguyu wente go soa junior secondary ni gobono agwitreme chande menene asakagiringa nabo ira mobere agetiro gochikoswa aseskuru yingobwatikana nobutaka obubule asenka asibono ngina umwano yo aboliri abasomalia bayako mukonya ligero umwano iga ohita matemu bya kigima konyora libagane ryo chikoswa ase junior secondary asarangiri uchese skuru yabanyoruka ya Nyibururu kuligerelia engane yumoncho mulili no musokyote Daniel Ontiri nero talire tenkeyo nagotosero botu kubwatia buna nonye okolete buya amatemwa yigrade yakiendo mwako eta na gweta endoto yae nabera achigweta kubotekana nebirengo by'ubutaka senka yabo ingo kwanira umugano w'umoroki wiga umonyeruka w'imyaka 15 kurwase kenyero kya Boronyi imiye bunge ya Nyiribari chache ase county ya Kisii uyo ere nabande bamwabo batatu babere bagwetera makongo aho na mono ase sector y'ikisemi
Kirubo nigamenyete na mamu mwabo ase chinyomba ichiga chigokondisia ase ensemo ya Kiogoro na ichinga kitu ikere naro nigo twamonyora kari nichi uniform kagenderete nichigasi chanka buna botambe atabwati gosemeria rituko ria kabere rero kurwa bande bakorete nera matemu bachaka kwerikia ase skuru ao grade gia kianda ogwetana kwa boibuli baye kwa moreterere ase myaka menge kimasomo ekio kiabeteretie mamu mwabo akang'anya na barabo agachikorigia ase bakomenya ase abaire gakorigia chigasi chia magoko na kubarageria abaire bagosoma ase omuchandu bese nchiyo uniform nchiyo bakwenda bayuke skuru bagoseriwe andi mbanyoti kende kibakuri amatemu akwenda chibesi chabulire ndi chiringo akana noena amatemu mwana ogenda oko andake baikaransi wasigite ase naro bali gwikaransi bali ase bali batari batakaneti nini bese andako mwalimu komororera amabera omwarende risakaro kora amatemu lakini rende chinga kichinyinga abana bane bako keskuru bagosoka korengana na mamu mwabo Mary Kimonto kiwage bw'emyaka 40 obugima n'abana bae wabeire oboko ase kubaragiria kurwa gosiberia abantu chianga kogenda roche na gosibye bintu ase chioteli chinke nabuna nonyene chingaki omoroki goigarenge gokora amatemu nigachiete kare nchara atabwate nonyene gekoroto amatemu osoka nyegitari narenge wodi bono kagosoka tinjanga bono kingocha abandi basumanyire nandi bono tinchitu ko bachane ku chikomanyana ki usangana na mariyo na ari kunyuna bwatenguru bono ngana maite nandi nga njira te yaraite ni njira ari guchandika kingirete isko gaiga nganyoro mwalimu kondiki gocha bakaga iga kombori na kia bigari biyakolete naitete igarangiri nyabururu igoro yo mwana yo ngebinto yoko banganga kya kwenda skuru keningi yo nanyori tali sabuni tali noyo musuwa kitimbwa tikendi yose nonye nabonde yo mutuna magatindo keningi yo mbangite tari yayoka omwana omonene ase nkeiga nigo atigirete amasomo nchira kubotekana n'obutaka burase nkeye niga gukora emirimo ya mujengo ase omochio Nairobi oyo kabere boigo omonyeruka agatigira ekirasi k'11 na kubotekana n'ebirengereri bingi agatwara omochando bobongo nano alinka mwabo chinga kichonsi ase kiri nyomba na korengana na ngina omong'ina Mary obobwa naso obugima bwoyiga obwendete gosoa ekirasi g'10 bono okobori kwane bonega nuko kuchase bali bandigerete ase TV yetu ya Getembe ase okugani kwa ino monkonye mon support ase kiri moranyore ebe nabarai baito ebe nabali bandigete bonsi bankonye egera omwana yagende skuru omoroki goiga omong'aini na ore nyomba nilirube rie skuru ye secondary ya Nyabururo nigaburirio nde bwensi ore no moyo bogwanja ebyombe bye serikali na biria bitali bye serikali na baraikuru ase county ya Kisii wesokia na kumomeseria eng'enang'enia sobogima ke masomo Elioko Mokonya aikire ndoto yaye yokobo mwenyegitari bububali gose neurosurgeon asa matukari bosio Nkurubo terigata seni kia Getembe kurega Kiogoro iyo gotoka ase county ya Kisii aritera nengoro kwa Daniel Untiri Biyake musekito Daniel Ontiri asoroboti uruno gosemelinga abasomalia baya abantu bomoyo bwwancha by the way enengana noinche yankudire sana kuru karimu sipati uli umwana uli achampa ke studio gaiga nabo umwana uli okoranga umwana nawe enta konyorobokonye sana asingencho imanga natali bantu bonse babwate lakini umwana uyiga ere kisemya sawo moire sana uyitira matemu kuruguru mpakansi buya nabana bana ubaguche gotokonya mambi gusi narucha kwa bomuraliga rusho umunyagitari yes abwate kuruguru mpakansi exhibiting expectation yani ge minute ngekina begwe kaine mpakansi
Yes. Abegete gitaratara chitu ba chogete gujaiga. Umwana uyu baite ruti nabwe natakonyu straight. Injirendete iyo. Sokuru gatweru tororega kitoko konyo mwana uli. Mapema. Taibaga mwancho bole kogera usagana into Etwani Getembe bono mambia bwakire na ande katunya usagana bono mambia ngo semeringa na biyole kigma kera kuraga enseye mongo so atuligali so mutumugo mangana ma yes Getembe fema kulinde king nchine ayega gwa sole kera bwakire kigma bono mambia gakinyo utubwati Matildah mbale basira simitandao Facebook andaka bono mayibago tebanga bwakire abande duchi bale gabara sesembuli SMS kuliye tuli babiri batatu bono Aro na ikire TV Timati no vegete TV gigabwa. Straight. Arafu akora ki. Esa munia yenye rusi abwa seri ngadi kwesiki kya magore bitingiro. Ngombe yego sibiruteli. Straight. Hallelujah. Nabayale ngege simi ko karazi mandara. Ndara manya bantu ba. Bono ekoku kwana chisimere chobwaka Matildah totembera ibasira something. Ndoche kirandi agoteba ekirandi kya baba PK Fresha Josephat Onsembe Dickson Makori Movale Douglas Nyamari Smart Riruma Jared Kagaka Beba Uyugi Ishmael Ish na yoiga DJ Basco Kenya Rogers Enyariki Surambaya Rosafi Josephat Omwega Epaswad Barnabas Kebaso Levi Mmoja Evaline Mando Kavaya Francis Amwangi Omosori Ebugususu na boigo na banda bangi bari bagendete guso obukoso ana wase umurubiri gabwetwane Getembe chinga kichi gali tukerigari ya Jumatano ntoche kurigira ujumbe cheno chinga kichira wostio Basubiri mwancho buli limbye muno sana bali mwezi mugo tuwakire simi gaiga egorichiga kitoga no mutumbo komo kasama ngana mayiya Getembe fema tugwira nanto kwa magazeti ndiyo sangadaye ndiyo masema nabutungu tiga gaiga lakini ingana nire Matildah agotebeti eskuru boyingi ya nuriyo kwekanya ngikanye igo nteni nayo tingikanye taliyo liyo kuja gugwe akike gusike ligwa tabana nyego tagete osiko ekenyoro ikabwekeye sense buno mwana lazima unyenyekea bazore wanchi buri to wese kusukaje kuruga Jeffrey Sarigo mwana buli good morning Matildah obaigo Onkorogo skuru boy Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyaribari Masaba mwezi miwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera bayibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara ukwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment kogera serikali nkuba konyera abana gwetera chinjira hawa Entangani neria constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chiron kogerene government institution nkoe gubale first priority bae ujiron bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nkoba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwene takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndubwate agriculture ndubwate electrical and electronics ndubwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndubwate building or diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale wa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igotakorete document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji poto so it's good moja for admissions ya January mapema.
subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyariko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha te yababere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyo basoma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we bursary in full inda abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitalia nige bwate chi machines chingia, echichigo tumeka koringoria maroire au asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitalia itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyoroka so monubwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo toko ligere likorwa so motwe paka magoro inse, tualigere the internal organs chia uchons pina kichigo function. Toko nyora chirichia sero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma
arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, overweight stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, allergies, cancer. Nonya no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eli tichete emeki ngo tichere ya chikolento bokongwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolitokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na arororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakire simi ase number 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi wigoro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Getembe Technical Training Institute nigo ekurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusobwagachi abwasiba kwegeria obwagachi bwechinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gose obosoni bwechianga nebinto ao abu ase bali na mbeyemo asugutwara
chimashin chekerero nebinde binge nkwegeli bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ndiyunsi era sorgongoro iga asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu manne Getembe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana sogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi biyamo boigon kwegelia bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegelia igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ne chi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbaitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Getembe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwagwa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Students, Getembe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Getembe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Getembe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekenge Edio onyarikobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekenakyo ekeonga kiamamogusie Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoroke gima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria maroire ao asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitari ya Etwani gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani tokonyoroka so omondu bweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo tokorigere korwa so motwe paka amaguru inse twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women
hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonya no mochando bwa maino aliako na gusumbwa ntobwata mariogo ya maino ntobwata maro mariogo ya marwaire emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore ntobokongwa senkoro igonga mariogo aliago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate ntobwata mariogo aliago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigere ritore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakire simi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyalibali Masaba esomwesimiwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyara gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly yes amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eli akabere eli punko era abana baito chironi ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera eli agatatu kare kupsia tumira marieta uchi ese serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babweneta kobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building or diploma artsan ndobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale wa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota document cha mapema obukiribaga in advance ta kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na neji portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV subscribe comment ase chi video cheto boigo share na basani amone amate ejo baigokie bemanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere edio onyaliko bagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results,
Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Right, welcome back na ndumu nchumuligirili no gosemeri kwanenga mbiyole kiguma egero tugende gusanga somurubuli gabwetwani ya Getembe bugakire soa asirero asinga city domainalia alikirwe asama gazeti na balikibeito chinsemo chonse mambi abantu. Good morning and welcome back. Karibu sana gazeti ya The Daily Nation iyo turabe tukuligilia amagana au emigano mrochigali sikigukwanira amagana au states at 9 billion legal fees come ngano yuntuligiringa nkikili serikali kabwate asi ebyombe egose chinsemo au chiri chamangana yerichiko gazeti ya The Standard nere tubya kigma sinjira bene kigma au kwaniraga uruto reality check nere tubya kigma omanyinki kiro achipanga upya kuteka mulima gazeti ili ya Taifa Leo unasoma gazeti imambia mono karibu nchinjo Florence Sarigo katoko chaka nomorali Matildah asama gazeti. Karibu sana kwa Matildah essence mo yechi gazeti yesi gazeti yiga ya The Standard ukwandira engana ya omuske William Ruto gutarira orogongorori rwa Mount Kenya ase bono umurubiri uri onyota usenyota program iyo erubwate kibesa kurase serikali bucha sabasaye bucha wecha kiria ubonchoriro bokaboke nigo murai wense bono anyarete konyora buna nigo aringa setare yo kakubwate siwa nabo governor babiri buka kurwa ase orogongoro Mount Kenya ase county komi eneyamo abagavana be county bere buka nabo banyarete kumubwate sigose na ubaringe nere akiragendrete nitariyo engana bono yachakire koleta ubana andake abantu borogongoro nigo wa mututeirare gazeti ba mututeirare togonte bingaki school boy naye bono gosoa miti atirente spot okay there is no problem kwa raza kura duniani mwa kancha misiokoro kibacha ni gombwote taifa lero kwa raza kura duniani na bego te babu no sarigani atie kako kwana achipanga upya kuteka mulima mapema straight asoro engane yorogongoro Mount Kenya nikubono yachakire koro kimna umurai wense muske William Ruto asamatuka magega ekirari gutarira chinsemecho nigo ariko nyara gusangirikana gusome sangirikana menene kigima imeganda yabantu nigo yari gwikira naro na igati yabo abara yabange bari serikali bari babwateri gikurwa sorogongoro nigo bari kumubwatesia usekera ikire ase county ndio sia sorogongoro nigo abara yabange kurwa Central Kenya bari inge gochamo na boigo kumwa support bacha nabantu gusaba menye bechiseme chokorene bono nigakororokana buna kirale kumira na basaye barai bange mbale ngaroro na boigo nonye siasa nere bwekore gotema kwegirira bare no mokonyo yo omo sike kidure ekindiki omuganora ase page ya kanenda boige ya gatana se gazeti ya The Standard korende asense moyende kirotogende ko likire goseto kumurikira amangana siasa ense ya Uganda niko bono ya limiri amangana ya internet gose mitandao bono ense ya Uganda abantu kobera online nigera kongwikiagera kuchakira litukore goro niko banyarete kolimia kigima oika litukori ankyo lituko ya Alamisi
Nyichi tariki 15 rituko obochorio bonene bukara sense yo ya Uganda nyore buna umuske Yoweri Kaguta Museveni oyobero murai bwense yo kuru mwaka o 1986 wekira boniga bado nigo aliyeti burai gusekira bokyo burai bwense ase entunda yende ya gatano na kabiri asa arachi onyega kuira nande arachikora ase miaka ende arachikora agwetani ase miaka 70 kore ndio wekira boniga berira bisi ase miaka mengi na boigo asense moyende nigo ebwate siasa ichichiko molekera gose engane yo nigo komolekera buna ase obochori bwenseri ya Uganda nigo bokendera tukoleta ebicha enga okigima ase orogongo rwa Africa ikiagira sama tukamange bono nigo ense ya Uganda yaberige gutwara murayo yomo oyo kwena no uguchika gose umuske Yoweri Museveni aberiga kwena na chikomande ichichiko kora gose uguchika kwena kukwabiriko gukora emirimo asense ya Uganda korenda asense mo ya opposition ne bwate Robert Kagulanyi oyo omanyikanete buna Bobi Wine omoteri oyo nyarete konchuka oswasa mangana siasa bwate miaka 43 oyo bono ogendete koleta libirera litindi gosogenderete kubeka abamenyi bense ya Uganda abo bono litukoliri nankyo nande naliba abamenyi ba Uganda barachikomanyanga mbatuare umurai omoya gose umurai oli omukoro serikali enkoro eli banarete nerira chikwira nabisi lakini mitandao kere kuri mi baba ense ya Kenya rero bwatu busiboro konyeranga bakari chikurekero chigwa kwa bantu bale bara online bakora kirigento obusiboro bole mensi ya Kenya bale bosiboro nandi toramanyereria atari ngantora amanyereri so fa ekero kurigire kurwamba tukamagega ense ya Kenya obusiboro bwabere bwekirengo kigoro muno ande aste kwanya kuunga kwa limerigo internet network yanya kubura ekero kurigiria omugano yuba igo na konyobekanura sigazidi ya The Daily Nation ni gazeti ya The Standard lakini ibono ikirekere omuchano monene enkilinga omu uraibinsiri ya Uganda muske Yoweri Museveni yugambira se myaka 70 nandi bado no ara sedebe agote banaga ntikulige ntunda ya gatano na kabiri lakini ikero kurigiria ntunda ya gatano na kabiri omwaka oiga Yoweri Museveni ase myaka yayi uragambira bono rindiro liaro bote kanga ari gotepa sense yunga ki ntete kugambe myaka 20 simple mapema liba bakanya gusari kibesa go ja IPC gochigwaka chikura ebintu bunebi straight au chiwikibere aike myaka 40 yani gesaso abisi chiwikibere cyo kazitigale tata buki myaka 40 igonga kora kurwa cyagete kugamba onkorogo umuntu iboletu boniga obwate myaka 39 montabwata bana omurayo yo ngere yuka nabako umurayo tu abana basoire secondary kwanza omwana bo muntu ake oyibole tu enga kiyo omwana oyi nero kumwagira karekura straight yani omuyuri akaiborwa okiniri omwana omwana ngwa karekura mapema bonsi Yoweri bagwakira obeiro lakini ikero kuri gazeti ya Taifa Leo chibechi chia kabere mugano hino legali ya sebono omurwaniriri oye oange kigma omusani gosomo na musikio mokoro yo sweta siasa ngwana abwe miaka 43 tukwanira Robert Kiangurai oyiga nigo bono gose Robert Kiangurai Bobi Wine nigo akagire nere kutwara umati ere nene kigma gosomo maarufu kulingana kumekelikia mawasiliano kusikia bwera ni ya Uganda Communication Commission nigo bono gyata biringa okulimiwa kwa mutandao wa internet na senchira yokulinda usalama yenso ya Uganda kiraba kuchaka gwaka ekura liskuliria ankyo ina na chibechi cha kabiri gazeti ya Taifa Leo gazeti ya The Daily Nation mugano ule chibechi katatu bono mambio kwanera Ruto asuka mikakati mpya kuna samulima ekero chigali nsameli ende ya The Daily Nation Bibu atu mugano yo kigma asabando teng Ruto's plan to regain support in Mount Kenya ekiruguli ya chibechi komya The Daily Nation murai wense nando muske William Ruto digona nda ligiri chinchira chinya kigma achigo chikoira nabo yigo kobeka biara orongorwa Mount Kenya abosubo choli wanabu mwaka 2027 kolingana no murai wense mokonyo ye Professor Kindiki nabo yigo uyo kabeire omu waziri Moses Kuria nigo bagenda tego korach campaign chinyinga sugutalira chi project au ensameyo andake asoko eneke buna andake babikiri byara orongurwa Mount Kenya busubo choro banabu mwako gocha ayonsi na magana likili chibechi cha kabiri gazeti ya Taifa Leo ni chibechi cha ikomi gazeti ya The Daily Nation abo iko katutika sekendi ya siasa gotebekana umugano uli chibechi katata gotobanga Ruto watengea vijana menovu
bajeti ya mwaka 2027 na 2026 ekerukuligelia agaiga omuraibu ense na ndeni kobono aliganiri na koroseri abasai egetoero ikia asibono agandikuchi kubabeka na barubiara ase budget yo mwaka 2026 nuli 2027 kolingana ne budget iga ekorokinga ni kumuraibu ense abekire ensemo jibiliona jijibesa ejanda kechira chikoywa ebyombe au byabasai kolingana n'umuraibu ense chibiro ni komera ibere yo chabekirwa se bikundi chiribu ikomera sana nemo chimi isano 50 byabangina abasae asogukwegenderia semiradi au ime ya Kenya ine nchireyemo andako muraibu ense aliyeti kubwata basae nabo igo bushibo cyoli bonene bugocha mugano ichibe cya gatatu bono mambia nabokorora bwemanyi ingaki agenda to gwateka ase amagazeti anamona kotogonyerigelia emambe ya abono Matildah ase gazeti na ande ya The Standard page ya kabere got state to receive 110,000 doses of injectable HIV prevention drug asibono echanjo gose eliogo liachire ase eliogo lianyara gutuka buna nabo ligokonya gutanga ebinyenyi byenya muri gusasa umubire nikobono lirachigucha aiga asensi ya Kenya gose nga chidozi echuchire wetania chiri bwemia yamo niko chirachigusa ase ensi ya Kenya ngabono nigo Kenya erabe asili bagarigia sukurwani oburire bwenyamoryo kubwatikana nechi na chanjo eyu erachigocha irigokonya aba Kenya naboigo amaelezo na barabu naki abakenya barabe bakonyora ichanjo iyo nande nyorenga nigereye chibesa chinyinke kigima gose ba Kenya bonsi baranyare ko konyora chanjo ige kyagira nigere eye eligori irigotanga ebinyenye binyamore kogendera kwambukira ase ense epejine yakabere onyoro mugano yo asinjira enyekirano ukegima moncho murigire korabuna bona aigase county ya Viga na rondo chinga nigo obutuki bwacha kirigiro bwatikana nege kore ekemo ekirobono yatogitibuna emeberebere yatogete ekere ase septic tank gose tank eri yobochabu ase chinse mugo sase taone umucho ya momanyikane tebuna mbale ekira banyanyimbo bachakira obutuki ingana y'abantu goitwa kusikwanyaranga emibere ko biko ase chitank tali ekesi getangani bono kyanyare ko reportwa mwancho murigereria hayo na yana mange kubwa mono ase kyama kirige odium ne murekereto watananekana okko kwaberego kororekana okukora chikobagano nyenenka eri ya Odinga gotana odium winning power Jolts Odinga family kiro ya rokani muna no nyokoro asenka ya ye enka yabo Raila Odinga ni gobono abo nonye na family yoka watachi kuigwana kubwatakana ne birengerere au igoro ye kyamekyo sarigo oswaji bechicheka nabo nombe gazeti ya Taifa Leo kale koro kiga umuchando monene obeira nsemeli Nakuru asibono eskuru yamo ekagere kuchikosekwa tukonera eskuru ya Kifumbini yegotoka nsemeli ya Mbanda yani ensemeli ya chisemo chirichobo menyo bwense ali Nakuru ekotobakana school bo eskuru iga ekirukurigirya asikirike kuli kuga eskuru iga eregali nsemeli ya Nakuru nigo ya chagete iyo abgatabana chimisano le mwasa matukama iga wikirabo nige bgatabana inseye mieyemo eskuru ngima asibone kirasikirigia form 4 kibwate abana banebuka asibono ekagiringa nigo abantu bange babugete eskuru taigurwa nakolingana nakerokyo andake nigo eskuru iga ekagirwa chikosekwa bwataka ndiko bekiliko likaba alimo nigo gya oboereria abana abubara bakemono na igo nandake nigo eskuru iga secretary enganda kunyo mulekera kirage kiribwata abana banne buka ase form 4 only 4 abana eskuru ngima esikora lingima bali nsi mieyemo inera oroje bano nero gotene sukuru ko bano bakoye lakini nga yinkike kora abana uchi bonsi bikuru miasta ba ngai bachiete igokora ase nale bakachiete noroje usaliko esukuru igokora nero tukaliko pasi teriko pasi teriko etia abana teriko pasi yagwe kwaraza ora duniani bono ngakiorocho mwana okogendo iga bachiete oromba liokora batakore tiki batabwati kini mapema aseki asekire ngote sukuru ite iyo bono sukuru yigwete ngosomire iga bali mwokora bachiete bakararera masikio that is why abana bagocha abana bagoichura bakurubira unsaliko buna bone sukuru ekor kunyabisiaga igabu basi esukuru nereka ekor kunyabisase unsaliko abana bakurubira pakali abura esukuru buna vitale maatega igabo kire vitale papa pupa abana bakurubira pakali abura mwamanya gosoko teba ngaki nge sukuru yabere gosengaki okay
tigango tebiga esukuru enchire gwetia nere kogera abana bakora ki Sante kwirana ase gazeti eyo katulgira tigalia omulingoli bwisabu che serikali Margaret Nyakango nigo akwaniriro county isano nemo ekibono kigwetera emechandemenene asogotayigwa gusogweteligwa ekibese kiricho kwenderera kibunge wone county ya Bokote Magharibi, Wajir, Turkana, Narok, Samburu, Mandera, Kilifi, Garissa na Baringo Boigomal Sabir county chigandiko chibwatu omechandemenene kubwata ndogo tagendera county cho ikomi kuikiraboniga andake nigo kolengana nomo lingoli bwisabu che serikali Margaret Nyakango nigo abulire bunge kuligerelia ngaki ego chietelia chibe sio kugenderera amangana y'ekibunge mugano olikire chibe chichakane bono mambia chibe chichicho njibwatu mugano igoro yobo abanyagitali yutani 50 kurwa senselia Democratic Republic of Congo ngobona ba mosoiru moziri bwobo chenu ime Kenya Eden Duale nki abanyagitali ya 50 bako mosoira Eden Duale ngobwa kaningana yomo waziri bobo chenu Eden Duale kurugo chikabuna abanyagitali bali benseli ya Congo bali ya Kenya abanyarako bakolinwa chileseni gusichileses choko kora emiremo kolera abanyagitali abigani ko batebiro babire ga Kenya asijagitali au zaidi ya miaka 10 bagokora emiremo na igo kogenda mamincha yengana yomo waziri bobo chenu asubaga ndiye kigambere kenene gutugutera arogo chiko kuko waziri na gotabandi go kole eguko ba lina obohene bwabo mangana makongusana Eden Duale waziri bobo chenu nigo atebe wazi abanyagitali benseri ya Kongo bali Kenya ga mbaye guchileses chogo koregas okay ikininki uruje sokoro lakini entu abaitomba kale Kongo aba aseta iyo mokenyo taliko nyorali yes tale gochako soki no emba bere bali mbaji komanya nkiako baso nimechanda ko baso nerelie neriliba erinde bono abana baitomba lega iga basomere to bonyagitali batayi sokoro tuzo taenga no mwana ogo oganetia kolegas buogo aibieka bueka ntoko genderera yakora bondi wichikwenda gusene seri America Minnesota gali ko nyaraba gusimbaro abago kole mirimo ogenda uchisemo au county au chinse au no genda uchibuganda matana bako nyoro mu Kenya okole mirimo roro so ingana yomo waziri bobo chenu Eden Duale ngabanyagitali 50 ba ensi ya Congo abago kole mirimo Kenya bali ni chileses ingana ya pingiro kirage nonya ni nchenta etekoli na makopi yereses yo kole gasiga gagetembe ayebunango no yogari no yogari como linere se straight nje bunango nabuge tenga kiro kwande skuru obongo change obongo change mure ga yes ochake kolengera leboro buna abantu basome mugusyo gocha kole mirimo ga igagete ntagete ochake kolengera le buno muntu ochire skuru buno muntu umungaine okay yes ekero kwere na se Matildah egazeti ene bwato mugana asobona mu governor bwe county ya Samburu akurunga late gotebibono nigo atebiri abasaire county yo gotatumia kibasiri kya nyota ukunyuma badabimwa ete serikali ya Rumo robeli bokonyi bishi basi abasaire kya nyota bono konyara abasaire babwate bikundi mwahiru kibase kiriri mu abaganire umusaho tumia kibase kyo gendo nywomera bono oyako bakandi basi kya maendeleo yo magenderero tali ukunyuma kunyuma naro stili gote na magendero kunyuma naro gote na magendero ga akaneire. There is no any problem. Ase peje ko bela kavere gazeti ya The Standard gocha obuna ninki gekugera marange kirembe basukano yabire ye apara ebwatira neti chigali cha matatu andake nonye bali neti chigali chiga bakubikirwa mamocho abangi babo niko bakonyora eliogiri ukwana kirembe basukane iga yakorekanire bamanya kubikira driver goswate bunga omontereba erore kwandiga ali bobe omontereba neroti ndete omontereba nerore ko overtake nerore kwandiga ali ne chimbiro chigoro mono nikare kogendeli wrong side lakini rende aiga naraiga ukosanga faith wa kesa aiga nigagocha buna nonya nayo uri netegali ye kwandikwa bobe nayo gwata mu muchama nene mono ikiagera kwa rora samo muchare lakini tuligote makobora onyo monterepa mokorra gatindete nabo moko imukie getambukiro muruwe gali yume gosena bo moko imukie getambukiro nyegali ge kwandikwa bobe mukane mwenzi mukwane ne iliyo gelimo lakini nga abange ekero kwanyore go sabanto bonsi bakure gosena omugotigara nero gochucha gosange kerengerere ikibona atabruna eliogirire baukwana gusama muchari bakora nigo bonete kubeka koimukia eliogi na boigo wake gukuru mapema
otaraenyora ase akong'wekera bono amorikirete ng'ana bune yeiga ya omo katekista oyoiga ore kurwa ase chinsemo chiri chia gatundu nabo igo akanyara gusiria obogima kanyara gusiria obogima bwaye no murugioye na abana babere bagati kumwana omunyaroka bweka ogenderete kurwanira obogima bwaye sate bire muna bono onde bwensekero koline gari no bwate chinguru chokwane kumuna egari yiga nkwendi were buya ose kwane ke buno obogima bwao kwanyara gwekase kwale guchiasinchira ere endonge utabwati mochando onde bwensi na gutigana nabyo asegetikeri ikenene gechindege gya Jomo Kenyatta International Airport JKIA aiga sinsi ya Kenya bono ni gondo chaba Kenya bachakire kwa murungani munegeti ekyo ngebonete gukiniwa kuikira ebirengo biri bono biracheko kuse kebonete ko change wako ba egeti gekerero kubwatakana na kiribuna enseri ya Ethiopia nigo egenderete ko wagacha igegenderete kwagacha kigima Emega Airport guse airport igete enene sana eyo bono erachie ko irachinguru chiri chegeti gya Jomo Kenyatta International Airport ngasa matuka mange asemya kemenge kurwe myaka yakare nigo getikeri gya JKIA kyaberege kwe yake kuba ikiagera nakyo kyabereke ko Russia abamenye borogongoro wa East Africa gocha chinse chinde gose gocha chinse cyamba iko korende egetikyo kya Ethiopia bono nabokera chigutwara omumusoko bwa igeti gya JKIA Kenya bachakire waka elioge mapemba bakobura buna getiekyo kibwanete kuimukerirwa igoro gose gwikira ebirengo biri biganeri ase chinsemo ndandikwiranira oroboti ruri koro kubatikana no burayi bugenderete kwanekiwa ase ikyama kya ODM nigekoro kyamuna okongusana no kukwabere okwanekiwa ase gati ya burayi na boigo enchira barori kandi rigotakwana nelioge erimo nigugwachakire korokia ebichembe ase kyama ekyo gya ODM put more money into public health sector asi chinyagitari chiri gose chi dispensary chinyagitari chonsi korwa chilebo tu kotira kogendera gose chinyagitari chonsi che serikali nigo chibonete kobekwa kose kwa wa chinguru chire chiganeiri elyo kwane kubuna chakonyire abakenya anomono insi yo morobelyo universal health coverage elyo abakenya banyara konyoro bwenya asinchira eri ya vene kigima moncho murigiria inegati yali alense egazeti ya The Standard yeli tukoria rero kolinde nemulikirete nande amangana amange amangana bunabono abotari buri abantu gusaba Kenya gutarense ya Kenya burabwa banyene gutarira chipak chiro manyete chirasense ya Kenya nabo igo chinse mo chiri chokwegokia chire bunabona okoline bitonogoro ekoroke buna rero abakenya na mangana yo gusa you know aro baonchukeire gote buna hiking is the new exploratory frontier for Africa's tourism yani wono mangana yo butali kose nonye naye naboko bo mutali nonye nase chinse mo chiri okoro naboko tarere getunu kende gyonsikirange naye wono nimbange tengiro Onkorogo mpaka nsa aligoro tujigotara schoolboy turamosomye mite straight nandora manyansalie karo gutira guchigoro goikarasimo otenye biteni no maite gotenye unsali ichiko irebire chinko okoire igoro garia orute omanya gwanche rubona gosoa nabo gutagwara kirase buno tagite igo karama nyanga mangana bonjari taria soko genda ige biribire iga igoro gari getundu kiri igoro goikoge ndoro ebiteni otenye tebuli kabisa boli chinko boli yaiga kwando rutoro straight bono manya gwanche rugutari getundu kiri yons pigoro origeriti nyanja origeriti ngongo chonsi nyechense kwanza atabaisi raiva ndeterege arinka Sarigo. Egero gwirena ase gazeti ya The Daily Nation ili ya Taifa Leo. By The Daily Nation yabwate omugano alia sipechi echiga chiakane na gatano ase wono county au chibwate chibesinge sana sebyo bya machiko yani low farms county ya Kisii negative county chibwata madeni yebyombe bya machiko county ya Kisii bono yabwate 279 million itarakana ebyombe bya machiko uselo farms ntumedi 279 million nichi basinge sana ngaba wakiri bali bagambire te county ebina wakiri bali bakonyete county ya Sogo tendere shote county bwata madeni yebigambiro chikoto bunaiga county ya Kisii ne bwata madeni yebigambiro 279 million amadeni yebigambiro 279 million county itebwa gukutika nomugano yumo nchomoligereri tubyoke ase epechi ya kalenga epechi ya gatano igaiga sigazeti ya Taifa Leo omura mugavana abwe county ya Lamu nere Isa Timami
ndigo bono abuliri chiamate chiri chikwenyara kurose county iyo gwesokia na gokonya aborokiwa bali bakora bakoshyo inigritena bakurashinga chintaka se county ya Lami asobono kolenga no mugavano yatebiringa inchirambyo kini county nekero chiamate chiri chibwate chigwesoki na gusira chiri chitabwati ngana yonse nyore chibe chiga gatano yakichicho IBC ekebekeri go choli ne chimbebe ya Independent Electoral Boundary Commission ngobono giara liri obo obusokwerikia asejibunge emerongo ebere na isano na ibere imiyense nabo igo agotabanga chiga tichibunge chiga nchiri chia getwe chiri chia bwatobo choli chiga ki okulikiwa kwaba akichikura kwagenderete chikaunti chine bae kero chikokora obocholi obu onyorenga chibunge chikero chikokora obocholi obu onyore bunge ya mbere kaskazini nabo yiri ya Malava nchigo chiko wanchirwa kokora gosukwelikia ubotaka nebi na chibwate asebigambero gopinga obocholi oboke ubwakoletwa senseme chibunge chinde ngamone chibunge unabono ensemeli ya Baringo kaskazini Baringo kusini Mugozi Eridama Ravine Naroko kaskazini Kajiado ya kati Gwizero Kabujai Uguncha Kasbul Mugrango magharibi Mugrango kaskazini Burabu na Embakasi kaskazini iligati chibunge chirichigo chikoenekia ukwegendera kwelikia usekulikigwa kwaba hakie kura asobono kolengane Quebekiga no munyakiruwe Quebekiga Rastus of the Con ni gabulira ba Kenya wesokia kogenda guchinchie kura kwelikia buna hakie kura na boigo asobonge ekere Quebekiga kibwate target enene kigima yogo chiko nyara gusi yokulikia aba Kenya bange ase esuguli yo kwelikia uno mwakie kura no mugano likire chibe chigatano bona mambia mwanchumulira segazete iga ya Taifa Leo lakini ngandi kukoira mpaka epechi ya Omoelio ase tokuligiria amangana ao ayo omwanchumulire alingete enkoyo kurase biti chibe chijigo meneka nda na bigo chibe chichiri chemerongo ibere ngokwanerere igoro ya abono eke egose asama mirani yali yega kombe keligia AFCON African Cup of Nation igoli ya lero nigo chitimu inye chigo soa asogo tima na chinguru asogo chikoeneke nga chasira semi-final gose kertukwa na semi-final ligoli ya lero ekatukwa na chitimu chigo soa semi-final uchikoliga chitimu chiribere chigo soa semi-finals ngamona eke minanege tindi ikiraene kirutiko lya lero ase egati ye timu elia ya Senegal na Misiri Senegal na Misiri ndiko chiromera na robutuko asinsa ibere ase enkoyo entindi kigma asinseli ya Morocco unyole boigo chigake chicho timu elia ya Nigeria nchisali obonyansi kigma na Morocco boigo ase semi-final yeyo asebono tukageretenga chitimu echinye ibere ne chira chigo tigara wasasi final chia AFCON kurasebiti na segazeti yansoma yane nongo yakolera agumatini na kurasa mangana parenting mwancho muligiria sekingse gia DN2 ekwanirita mangana yoboiboli na ki okonyara gukini abana gusena ki okorera abana utatika bone mulikirita abana abe myaka meke adolescents na bwigo abana balense ye myaka iri 12 gusimya ka ense myaka 10 abo bono baguchibanyoro muchando gusokonyora ngaba bwate goitinya na kwebirengereryo biko bachanda sana kwanyora umwana ni gatagete woita mwana ni gatagete konyosumu mwana atete kwebeka enkoli anda ke kwanyora Bible abange mbali gutaka gukwanira mangana yo kwengenta mangana yo kwerusyo bugima ase abana babo lakini we no muchando kolengana no munyagitari oyo mo aiga koligirira mangana yemichando yo bongo nigatebira abana bange nigo barorekanire especially adolescents bono nigo barorekanire gutwara stress ichinyinge chichikwirira aba umwana gotemo kei obururu buri abwate kyagera bugima bukongete andake michando ye family emechando ya stress chikuru no nyena ase chiskuru abantu bamenyete komo abana konyoranga niga gutaka gukora igintu kiri kiragere arwe ase oburorobo kwanyora abande bimukire getambukiro yo kwerusya bugima nabo igo abande baimukire getambukiro kyo gotoma kwebekera usugwetigera no nyeri chingoma eri omuntu anyare kweba emechando eri abwate ngana ndo mwana asamenyete nabo gose
kirikira ngenere na bokereirere ere gwitigera umuchando atanyare gukora gose buna abana mbaroro konyora nga onye gakonyara konyora engori na bagotema kwebeka gusikonya kwerengie engori onye umwana gakonyora asare rute anyare ko irusi bugima kwanyora nga mwana akonya gutware kirengerere buneki ngana atebire buna abono abana ekero kosinga abaibuli gutasange ngane yega na abana nero na kokoretete umuchando. The silence is not the solution. Buno mwibuli tema kumanya mwana wonga ekira chakire kororeka nenchira geteiga na bwate birengererie bingi na bwate stress na boigo na bwate bintu bikomochana abana abake kutwara bali birengererio byogwita ineringa nerene naiga nga tali bantu banene buka bagotema gwita abana abake bemyake meke kigima nigo bachakire kororeka na kutwara umuchando uyo nakorere miau kabusiga kwa tete miau kabusiga kwa okay liguta wi okay lero ni kombuka tega igo mulembo korukwa nere Brenda wahu okay Brenda wahu oyo igani gabwate miaka 21 tu only 21 okay nere bono lero tubwate iga otoigoreire litukeri iga ase abanyakie ni page 3 okay ige gotebekana nga nanjete emitindo sana naende niga kurwa sichinsemo chiararia iga batebire iga okay tindara okay nanjete sana emitindo ya nanjete gweso ke style fulani nanjete kolige bintu getega byo kwerembeza kwa razake ra duniani yani yo goechena okay kurugiga bwo wahu oyo iga nanjete sana gutaratara so bwenga igore bita nyogo komonyora guchiga bwa yoko igore bita urataratara okay arafu gaiga nanjete kolire chimufu yani minetiga kichi gosoli choko ya se TV okay egento giko korangiri naki gore TV goserore TV yao mubekere gabo batage Getembe TV mapema chimufi no chiri kabisa gabo anyakwego kigabo okay kurugabo nanjite ko buta nabasani okay ayakura ichonyore nabwate kwa yagabu nyumba gabu mwa bakonya gukwana kwana okole magwe ikiagera nanjite abasani okay leo ni siku ya Jumatano Januari tarehe 11 mwaka ni 2026 taifa lero peji kianda dondosa hapa na pale okay ngoko ile paka sakuru soy Eldoret iga abaibuli mbakara iga bakumetiege kone sana okay abaibuli rende kurumaiga kabu na bale kunyoma na bale kunywomu chianga bale kubige chia maskani okay mumurobo naga kare ugakare chisemo chiare bono muroyo yaga chia kanywomero bona abaibuli iga igo banyorete kero mwana ibona achire no mukungu okay abaibuli bakachaga ki aye ekengi oyo ningo yo bono oyo ningo ngakiare iga igondi sabu achire musiko oyo iga ibone gotebekana iga begete rongi monasite kurikwiri baba buba wi nakasuba tu gotebekana tumbo kati okay kwarazake okay bona abaibuli bakamotebi ayege ntoko koraira na Nairobi apo sekonyole kora iga ira na Nairobi apo sekonyole oyo yaya oyo ntwakanire onye moko enda komenya nere eyi yachire kobetanguse to koba umwana one yabere ngoso to koba okay abuna somo likiano kurunere Titus Ominde officially Titus Ominde na kulikire meremo okay kurugiga abo ngoire paka sa kurukuna kurumuchini gaiga demo as Joshua poro kumuficha kama pangi muziga nabanyorete mwana li boblo nabanyoma nabanyomete mwana li boblo gigabu nene nkaga rinde bona karanga ukunda kasoka sachine nkuruale kuna kasoka nkuruale musina babware taka gitara ndibuoye buna gitara ondi agatebi musubati uri onye na mache inchengo koletera onye ne chinko ninchengo koletera kiregintu ninchengo koletera nebane yangu taite kurwe chiro ninchengo koletera ayebera okay bona abisto munya kieni oiga nga taba iso soka ochikourwa oino molikione mwandisi wetu okay bona gabo nkoire miti atripaka sakuru kupana na kiambu gaiga kipusa azutwa kwa okay mwandisi wetu anaende bona gaigo musubati dakale gaiga
ole kanisa ase kanisa kabisa pi wanchite kanisa Bwana Yesu asifiwe bla 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 bla. Okay, kurugi gabo musubati uyo iga nakabwate sponsor nabwato mungwana gete no mungwano yabwate ni gabwate abantu baye igabwate abantu baye nane nere namubwate. Okay, bono agachi akibaga kwa na saba sani baye kabiriyo basani baye bakabura ngaki gaki ayo no munya kanisa kabisa pi. Okay, hende ochi koba no ochi komenya no mu sacho bande ya bona wikirabu kanisa to baise gutacha bakaira paka mangana ya se pasta nera gatakai saitani asindu karua kanisa yaito tetageti mangana angabu nayo wikirabu no nakorire gaseti yane ya taifa lero kwa razangura duniani dondosa hapa na pale mugaka James Onkorogo school boy. Right, mwancho muligerere nga ekeroto kulira magazeti. And by the way, nura mwanantu bono mambia yeke never lakini ntuma itinga nura mwanantu wachire emeremo nga yole bono mambia gali mole matatu wali muri kigali mechi baracheto chonse pe ayole mugondo kwa wachakire emeremo bono mambia wasira so munchiri bwa gali ase bono mambia nga yubwa tetu kuro Getembe mambia bono totebi nga bantu babiri ganye kura mwanantu bono mambia trama yanga bado ukunansi ama aukunasi 0726447367 0741583878 nga yubwate Getembe FM 102.7 na Getembe Television bono mambia ineno gende kusangana njo somuro bali bono mambia Etwani ya Getembe usibado niko kwa rase Etwani emambe ya bono nega togende kusangana naye ansomuro bali kuna kwana njo tabinga yule chigo ni chiabo mambia maina bikunyarikana nga na atuwe ga etole ntutweka togonya kwekwani bo bikunyarikana ntuli ntweka bono mbia kura mayanga ine mbara munaitu emambe ya bono nduchigali mungoro kurunga anyona mukwago tebanga salimia Matildah na Onkorogo watching live niko ndani kwa mpigo zaire. Asante sana anyona mukwago ruchinsa muchenya Nkongo bantu banya Nkongo gali by the way anyona maini jirani ya Wilson our sign interpreter bono Igo anyona, thank you very much. Yudega kota Keva Mumanyi watching live sente sana nonde tingusko kusarigo no tura mona irukiga magalia ase nchiringa udi mwabo linga imule no tura mona inuga igabono mambia. Igo maiteka toko yuga na nora mona intu inakuwa vizuri zaidi kwamba asomurobuli Etwani ya Getembe bado tuko pamoja aiga ase studio. Nobatili bali abene kwenye kutulikira kutunyolia watabinga yuli get kurwa na YouTube get kurwa na byonse kerobi gwansa. Nena sebe tandoba so idi. Stephen Omoro agoteba korwa Kisumu City agoteba ngakorwa aniga korwa chinse muchiri cha Magombo gose ward area Magombo agoteba noale imeyomorobere akwero kenjoke ekera kuru Magombo nyaga area telia kabiri akuru ku Omoro yes tali Omoro Stephen Omoro no Omoro nyaga kuru Magombo oyino enchoke Omoro Stephen Omoro Nsimam ke muntu agoteba korwa Nyatieko nere erot ke muntu agoteba kire via Bazu Ezekiel Bazu Mokaya agoteba St Patrick's Kawa is watching Omoria evia Jonya agoteba John Simoturi Omoria evia na Linet Nyakioti korwa chinsemo agoteba korwa Obuya Salam Club na kongu eno ko mogere mochere agoteba na good morning Etwani nyasa nganchiri na rori tukeriga korwa Sobania boda David William agoteba from Jogo Kisii County Charles Lwanga agoteba korwa county ya Nyamira agoteba korwa Kenyerera basement meyomurobulyo musori bwegesu Frederick Ogembo na bwigobana baske baso na bande abangi na bale meyomurobulyo DJ Basco Kenya agoteba good morning Etwani locked agoteba locked sana agoteba wish abantu bonsiri tukorigia Aya Busco. By the way, kwani amatwali mutontoka ubonsi na ndo musani monkoro sana musani monkoro na hati sana DJ Busco omongwano mya sana galia is a strong man but rende you menipotelea baba namna gani niko linginga na alireti nabo igwa bana wange ndoche ujumbe niko chirichi nyingi ntachi konya nara igwa goteba igakuru kwa honorable Church Aminga Karani igagontebi Onkorogo kuruga igachisemo chia bumachoge chachi nigo tubaligeretie naende bantebeli osiri na saba naonde aina mangana ago na George ya sana goromambia sande sana George Aminga Karani thank you kerondo chigali oyo mona aliga wakati atoboli moyo kotomanya no ura mwanentu tosase never limuliuka 0726447367 0726447367 0741
583 na yubwate kurwa Etwani ugendera gutuligireria bono mambia na yugutu gutuligireria kurwa na kibigo chagagwa sotegrate bono mambia bado uko nasi ama namna gani? Good morning Etwani. Good morning Etwani. Yes. Yes. Wana na wamba bwatete sawa na bwatiriye zo bindi bya no korugoro. Gorati asiriba. Oh. Warule emucho manene rugoroga ali sabara yaba neba komenya nige tukiole. Rero nege tukinde ngaja ko iro mwana sukuru. Yes. Wana na ronda tatanga ko moire sukuru ndoje nsembuye. Kero bogo keigake. Wana na ande kabisa mbwate dio murogerio ko bwaga ali konyore sende. Igo mwana agakoreta naye bo nayo moire. Nanje bono ngo moirande. Koranga kisiriba? Bogo kyoso galige ase benchi? Abagamba bali nsali kiriro bamayiga. Abaga ntariko. Oh. Mbola rende nande yano ndora bunanga jingo kwana naye. Byabona. Byabona sana sibikira. Manga matuka manga. Bamutu boya ina manera konyora papa. Asante sibikira. Kabisa. Thank you very much. Kwana no ntariko kabisa mangana maya. Byabona sana sibikira. Aguruzire. Aguru macho chache. Jiso mchike tukigalia. Gonga tokoswa seneva never bono mambia. Ainga yubate kurugoze. Nura monentu. Onkorogo. Yes. Onkorogo. Kai. Happy New Year. Happy New Year. By the ngwa tera na nyora numa iteko tera na gotenga. In fact ya no motel. Lakini onkorogo no woto yo bwana. Karibu sana, good morning. Oyo no mukogoti bwali bisina. Ni manyete ata rosiri ni biyole. Ya dega kitawango. Matuka magesana. Ngeni maite gotera kai ngiro mwana kwa yo mukamu. Omanyete emyaka ya ite rosiri ndio mukoti bwali bisina. By the tu kwa nere myaka itatu ya ite bono kale sana. Tatu tata ntu anya ko umera na lakini mwaka yo mwaelinge. Eli ogitu china ligocha na amanye. Ukagoteti baba. Okay, bona hapo kwa konyore kwa gotiri. Mbiya mure lakini. Asante sana mukoti bwali bisina mbiyamona sana bono mabyenga yuba tete. Na ande gake mubarugura. Thank you very much baba mbiyamona. Ninje ko bakwani. Karibu mama. Manager asante straight. Ozaliko. Yes. Omungu anarugwa nabo korugusiriba. Na inyoiro mungu anagete go korugusiriba makuri. Ebundi ye gistima. Ubwate sauti ye moyuka na nemonto yo yebwate Kenya ngimane zengi. Imbia mono sana. Togende as never no muga konkoro kibache mabia bono. National anthem ya never. Onkorogo sukuru boy. Papa pupa. Hallelujah. Okay. There is no any problem kwa raza kura duniani. Leo ni leo. Nchetini kwa eberi andro zingu tachakirazi. Bono tigangi chika. Gaki umwana ugo. Kwa kiri ndio mwana ugo buja sana. Mungina kwa kiri ndio mwana buja. Mugaka mwakiri ndio mwana buja sana. Umwana ochiro nyuamiru. Ka nyuamiru gali asa nyuamiru. Na serenensa chinde binto bire. Bono inwe gakitari asobo. Rioka gochio abaibuli gakitari asobo. Rioka. Umwana akonya gotebu ngaki ngamaete mama oigoje. Mama akire simi nchirare goje. Mwana oyo kubwe konya ukumi aki makubiara nandi gaki. Nana rero makubiara. Bono gaki aba baba. Ani aba mama bali tonywa merete. Tabatali please bali munywa merete rende gabu. Tabatali please. Ira maguru make. Konya kwando moise ko boire ngabono no moise ko nenkoenda. Abwiri rezo kerebi nimbigete sweta nimbigete mapema ngakiondo chende no mwana onengo chikoligereria ngo chikorarora
Okay, kwagenda oro kwamenya korwo kwagundura ebinto korwo kwaira na gocha omwana ori ogo nkwamasometi nturakana nkwamasometi lakini tari ng'onko enda eritari eteni yago bari bona babwate togwakana nesimire ndakaigo igo otomeruke nande baeteroti ogotoma tomeri chibesa ng'aro mwana ng'akimogendere tabu mbuyatore mbure sike nabo gyachikia ng'aka kiri isaku bono kogoro okobimbete njira gete karantomera 500 ogotomeru chiaki tubwati umusacha gabu tubwati mugako gabu oyo korugurende ise byara nerere ndago agosugurikere onyago gwakira omwana boire omwana ari mirimo aro mwana ng'akimogendere tabu mbure eng'ombe nabo yachanyora omogeni omogoye bwangire koru bono tukane tonyora omunyagitari nobwate 200 abo ntomere aye mong'ina tabatari echine chisuguru chiabuga tigo mochando okonyora omonene mono mochando gosisaire ose nyagitari kwairirwo ogatangire gochiari omwana rene nera asugurike amekiswarare ng'aki okorusiri nyagitari aba makobiara tabatari na barumbaro bagotosumbwa akiri ogosumbwa okokorokwo mbobe sana omwana mbora rende akabubaka nataka mboka bokiga ndi malema asaya yagose binto mbichikoba buronge nkware gontomere 500 erenga yakorusi nonya bakabibwatere ere no babibwate mbaliko bitumia onyako mwakiresi aya tulikogera moise ko gaseri ukorwabo ikiagera mboire buru konyagusaba kogera uri moise ko atomugo chagabu ori obwene no amanere orore gosenere bono kunagusaba mwana uri okay no problem aba magobi mbaliko ramwa rende abwaro tinta etikukwana kende gyonzi kebego gyasi bali lakini nkobatebina naki echoke tabatali please lazima mwechoka makobiara bona yoroche tali bobe ebikoro to tabugati amatanga kware kogenda ngane simio gwaka nga ebochabelione aro bochabeli mbura naranga nare konyora sanda kichichi mwamuga no basogi sibuli obwenge nkobeka ngenda amatanga bono nyore to yone nakwete ndio namanyiti bono gakiaye chinse chijere nga yaruchi besa erango chitabura ayo tali gotabura ande kurwa asole mugakuta yabo yo sebiara nendre omusabere siwa pemberesi wara siwa soroli never esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gotoka Nyaribari Masaba esomwesimiwa hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyana gotoa abana na gotwara okwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment kogera serikali nkobakonyera abana gwetera chinjera hawa entangani neria constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube kwanya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees elia kabere elipungo era abana baito chironi kogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera elia gatatu kare kupsia tumira marieta uchi serikali nkoba air scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito bamwene takobera ngamune fees ya buli tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building koro diploma artisan tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito ko bariga ni monyale kotoletera abana ina wa January Initech because negenderete umwana
igotakorete kidocument chia mapema obukiribaga in advance tap kwanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga rere serikali yako na neji portal. So it's good moja for admissions ya January mapema. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyibu na mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share na basani amune amate ejo baigokie baimanye na wesemia tobase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyariko koyanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go water engineering ase ensema ya computing and informatics ngwegeli bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na we go na network system administration ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwegeli bali electrical installation na we go electrical engineering ase ensema ya cosmetology ngwegeli bali hairdressing we go mbabwate fashion design ase hospitality and tourism ngwegeli bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate kosi ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Matildah Onkorogo James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakano bari kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bari chiloni cyo gosoma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wari kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye skuru gurendagera na gwakanese nyumba komenya egento kende abana nkwaye bari chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Kilivu Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wikawe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe togenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Enyagitari ya HK International Medical Center nigegotoka imyomo cy'obosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nigebwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nigebwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria maroire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getoko tanga senyagitari ya itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima
yani tokonyoroka ase omonwe bwa ekesongo ng'a full body check up. Igo ntagete gotanga nigo tokorigereria korwa ase omotwe mpaka amagoro inse twarigereria the internal organs chiao chionsi pi naki chigo function tokonyora chiri chiasero function abnormally twakoa mariogo. Amarwaire bakorwaria ng'amo na diabetes gose oborwaire bwa sukari, high blood pressure, oborwaire bwa chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwa stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbwa ntobwata mariogo ya maino ntobwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore ntoboko ngwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga atarabuya ntonyabwate ntobwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga oborwaire bori tokorokanga osteoporosis naboro buno oborwaire bochandete abantu baito naboro bwa mariogo narororo nkorigereria tore nonye namang'ana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gotira egetiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange nainda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse chia isiko buna bono USA mariogo nari tokorusia ase tokoroka Los Angeles California eyere in USA nainde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China. Asa mange bakere simi ase namba 0717176383. HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi gusuko kwa kuyomino emijega bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi baigoro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp wosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.
Alright, welcome back na ndumu nchumuligilia ndonsi ya suri kigima unatuetia kwa tebi ngoma tuenda bageni gaiga ase studio inasema juu ya wageni ambao wanatoka katika taasisi ya Kitutu Masaba. Moja kwa moja ndo chaba ikirega ase studio ngukwanira umwalimu Fredrick Wanshara na Madam Nyamuita wote tuko nao moja kwa moja babata mangi kigima baraji gotomanyia emambia bono na sinjira mereki manuko baleta nchekuru kwa Jufri Osarigo. Welcome, karibu sana. Matildah ndo shinga bageni bachire ono hatuna budi kuwakaribisha. Good morning na ndio mwancho muligiria sentunda igaya gatatu somurobirega abwetwani ya Getembe toko bakaribisha gusitoko baligania asenchira ayaben abale aborokia na boigo abatenene likorase eskuru yobobundi ya Kitutu Masaba na nekira umko baligania asenchira ayabene so kwabera oyo mobo na chigusanga sobono obegeswahili korende nonyore ujumbe yonsi goro yeskuru yo ya Kitutu Masaba iyo ere asechi sebecho cha Kitutu Masaba. Karibu sana mwacho muligerere na boigo omo tegerere. Mr. Fredrick. Yes. Good morning. Morning to you. Yes. Habari ya asubuhi na habari ya mwaka mpya. Njema sana na nashukuru Matildah na Geoffrey kwa kutupatia nafasi kufika katika TV leo ili tuweze kuzungumzia kuhusu shule yetu ya Kitutu Masaba. Shule yetu ya Kitutu Masaba inapatikana Nyamira County. Ni kama direction sasa ukitoka Kisii, ukitoka Keroka ukikuja Kisii ni kama kilomita 2 kutoka Birongo, ile Birongo ya juu. Sasa tuko karibu sana na barabara. Mr. Sorry for interruption. Jina lako labda na ile cheo chako katika shule ya Kitutu Masaba ndipo tuweze kuendelea. Asante. Yes. Kwa hivyo majina naitwa Fredrick Wanzala. Mimi ni naibu wa mwalimu mkuu ambaye anahusika na masuala ya masomo. Kwa hivyo kazi yangu nafanya na head of departments na wanafunzi kuhakikisha kwamba masuala ya elimu yanaendelea vizuri katika chuo hicho cha Kitutu Masaba. Naam. Yes. Karibu sana bwana Fredrick. Wachibuligilie ensemo yendegaiga Madam Naramonaintwe andaki atomoleta sembe atobinga ereningo asamalieta na ndinkia gokora seskuru ya Kitutu Masaba. Karibu sana madam. Asante sana sugu mkaribisha CTV. Asamalieta nkuruku Immaculate Nyamuita inchono mwarimu aseskuru ya Kitutu Masaba na anda aseskuru ya unit entenendrete a department ya electrical and electronics osasomo nubweke gusi estima nicho mwenye estima skuru. Asante wewe wani kabange gali baibuli ya maswali sana nga Madam Nyamuita ingaki imekuwa kinaya kwamba nayo tendete stima na anda ino smart so ene engineer. Yes, ene engineer yestima na ande no more kia omwalimu. Karibu sana mwalimu Madam Nyamuita engineer. Pasipoti mwanchubulilinga ya masemo kuigure na bwaba getu kwa na bugaiga asembeo na buna atieka agokwa na umwalimu omokonyi bwa mangana academic susedebid academic bona Fredrick Wanshara na kwa na igoro ya kilinga chisemi na siskure gotoka. Madam Nyamuita ndaki atotebi shule hii ngajigo toka na handinga kyo muntu mu busyo ndiko manya Kitutu Masaba runge yako nyenye warabona. Eskuru ya Kitutu Masaba ere Nyamira County a constituency ya Kitutu Masaba. Eskuru koroku nerietarie constituency lakini eskuru koroku Kitutu Masaba Technical and Vocational College. Igo kero korubosongo ogo ikabirongo ya Rugoro. Osebirongo ya Kabere kwa manyago soime around 2 kilometers ochi ebitono bya Mongoni. No eskuru yo ere located. Right. Kolengi Matildah omuntu gono mugusyo omuya umanyete gusi omanyire karubosongo aiso ake umbu alitira iruguru kali birongo ya Kabere enchira sote imekogenda Mongoni na bokomera Kitutu Masaba. Actually ebate banaranga tuika sobo mheshimiwa Engoko Crave hiyo wengi wanajua kwake. So hapo ukienda kwake hapo ndio shule iko. Alright, karibu wanchimuligelia masemo Matildah ketuko chaka andake na watugira na sumu alimu chaka umubuli aligato tebi ule school. Yes, Mr. Fredrick.
wewe kama msaidizi wa mwalimu mkuu katika shule ya Kitutu Masaba, zile programs ambazo nyinyi huofa, like yale ambayo mnafunza katika shule ya Kitutu Masaba TVC? Okay, asante. Yes. Tuko na program za engineering na business, na Kitutu Masaba inajulikana kama Center of Excellence. Nchi yetu ya Kenya imejaribu kutenga shule na isimamie kitu fulani. Kwa hivyo sisi tulibahatika tukawekwa kuwa Center of Excellence in refrigeration and air conditioning. Sasa kozi hii kwa simple terms, wale fundi ambao tuna train hapo Kitutu Masaba ni wa aina tofauti tofauti. Aina ya kwanza, kuna wale wanatengeneza magari kuhakikisha kwamba hilo gari liko na hewa safi ndani, inaitwa air conditioning. Kwa hivyo kuna wakati mwingine ukisafiri asubuhi unasikia baridi, unataka gari liko na joto. Wakati mwingine mmejazana kwa gari mchana, iko na joto, mnataka ikuwe na baridi. Sasa ule fundi anahakikisha kwamba kuna hiyo hewa inatembea kwa gari, inaitwa air conditioning. Aina nyingine ya air conditioning ni ya nyumba, pia hoteli hapa Kisii. Wakati una book room unasema nataka mazingira mazuri kuliko kwangu. Kwa hivyo hiyo mazingira inatengenezwa na huyo fundi, anahakikisha kwamba kuna hewa safi katika hiyo nyumba, imewekewa pia air conditioning inaitwa domestic. Alafu tena ukienda kwa hospitali, kuna mahali kuna madawa zimeandikwa kwamba ziwekwe under some degrees, kama 2 degrees. Sasa kupata ile temperature unahitaji huyo fundi wa air conditioning na hizo machines. Sasa huyo fundi atahakikisha kwamba hiyo hospitali madawa zinawekwa katika hali nzuri. Kuna pia mahali ya hospitali inahifadhi miili, utapata ya kwamba pia temperature inatakana ikuwe chini. Pia kuna hiyo aina ya fundi kama huyo. Alafu pia utapata kwa supermarkets unataka cold drink, lakini kando na fridge kuna eneo kubwa, utapata kuna hewa ingine yenye si ya kawaida. Kuna mboga pale, kuna vitu vingi. Kwa hivyo pia hiyo air conditioning imetengenezwa iwekwe pale na huyo fundi. Kwa hivyo hiyo ndio tunaita Center of Excellence. Na tumepewa vifaa vingi sana na serikali yetu under the Ministry of Education, State Department of TVET, ambayo tunashukuru. Vifaa hizi ukitembea eneo hili lote la Lake Region, pengine ni shule 2 ambayo sisi tunabahatika kuwa one of those schools. Kando na refrigeration and air conditioning, tuko pia na courses zile zina deal na salon, tunaita beauty therapy and hair dressing. Na kila mtu anapenda kuwa mrembo, kila mtu lazima aonekane kuwa msafi. Kwa hivyo au wanafunzi ambao wanafanya hiyo program, wakishamaliza wanaenda kufungua salon ambayo kwa kila siku watapata pale kitu, na zile skills wako nazo ambazo tunawapatia kulingana na zile machines tuko nazo, na walimu wanapata skills ambazo zinatosha wao kufungua salon. Wengine pia wana offer services hata kutoka kwa nyumba, as long as anajua kusuka na anaweza kusuka na apate kitu. Kwa hivyo hiyo ni beauty therapy. Na hata kuna wale wanataka kutengeneza makucha ionekane kuwa na patterns nzuri, wao pia ni wao wa beauty therapy. Pia tuko na food and beverage. Utapata kama hizi hoteli, ukienda kwa hoteli unataka chakula imeandaliwa vizuri, unaona wale wafanyikazi wako pale, ni sisi tunawatrain. Na tuko na food and beverage, ile inahusika na kutengeneza hiyo chakula na kuserve. Ndio sasa ajue kuserve VIP, anafaa kuje tumpatie hizo skills. Tuko pia na agriculture. Sehemu hii iko na sehemu ya kilimo, kwa hivyo tuko na agriculture, crops, animals. Kwa hivyo kama kuna yule angependa kupata skills katika hiyo area ya agriculture, sisi basi tunapeana hiyo course pale. Department ile pia iko na wanafunzi wengi sana ya naita building and construction.
Kwa hivyo hiyo pia iko na vitengo vingi ndani. Moja linaitwa plumbing, na ni wale wana deal na mambo ya mfereji na maji. Saa hizi tuko na nyumba zinaendelea kujengwa pale kwetu, pia tunaanza affordable housing. Sasa nyumba kama ile iko na rooms mingi, hizo rooms lazima maji itembee, na yule mtu fundi anahakikisha kwamba maji inatembea. Hata kwa hoteli, ukienda kwa hoteli upate hakuna maji kwa tap, shower haifanyi, hauwezi lala pale tena. Kwa hivyo ule fundi anahakikisha kwamba hiyo hotel mazingira ni mazuri kama ya maji, ni huyo mwenye amefanya plumbing. Tuko pia na carpentry katika hiyo department. Meza, vitanda, zile vitu zinatengenezwa kutumia mbao na milango. Kwa hivyo tuko na machines ambazo tunatumia training kuhakikisha kwamba huyo fundi anahitimu kuweza kutengeneza milango, viti na zile vyombo zozote za kutumia ambazo zimetengenezwa kutoka kwa mbao. Hiyo inaitwa carpentry. Na kuna wale wa kujenga nyumba sasa wanaitwa masons. Wale sasa wanahakikisha ukuta, unajua nyumba iko na vitu vingi. Kuna ule wanatengeneza tu floor, anafanya tiling. Kuna ule anahakikisha wall maamuka, huyo anaitwa mason. Kwa hivyo hao masons pia ni course tuko nayo inaitwa masonry, ambayo pia tuko pale, na electrical, electronics tuko na engineer hapa, ataiongelea kwa undani. Asante. Right, asante sana bwana Deputy Academic Principal kwa mambo mazuri zaidi. Ketokora na senya muita baba unumu teneli bwa mangana ali electrical as department nkike mogokora na boigie department nkibwate asobo nsu muibuli ulio tolireti go somo wanafunzi mworoki uganiti go chomoroki uganiti go swasi skuru ya kitu masaba kerako igunga electrical nkika wente okororo bia mono muraria as electrical and electronics tobwata mangana a wiring okonyora kero to kwagacha chinyomba wikatotware estima estima ye na kitoko to kwara tonye ikinyomba wikatokore wiring as wiring yeyu nero chiri pipe chiri mu maite chimwamu to go train wanafunzi na kibago chibeke wall kero monta kwagacha tacha nanda beke plaster nando chake gwata emetaro toko ba train the right way kere bundi atara kore plaster acha kore piping amanye kogenderera nande nkorora ore asichisaiga kororo murando ore greyiga eyu it is what we call surface wiring osekere tobwata matanga onyorora bamurabari bekenyuriga bagocha ba connect estima iga bono toko boroki safe ways to twara matanga nando montacha akora abantu nande bayi ase estima. Apart from wiring tobwata mangana akoroku solar ase solar ase bono ase twaikeire chi new technology chiachire what new technology ngoteba bono ase bono ti estimate tu anarire dinde ngore ikere ngaki kwanyora embura ya ture estima ya achire kwanya umuntu gusenya gitari kwabo to umuntu orenga ICU mwachaka gutumia e generator nandi generator nuroche na mafuta kero kwa bekire solar no mugaso bwe kaiga ugotumia estima etari korima okogora e solar panel ni battery wanongo train tore chibundi chigo chikobekele solar buya chikobekele ni battery chiri chiaye otumie ekolast emiaka otige gwakana chibill chi estima kiagera no bono chi mitindo ya chirgo chi ase solar ekerero no twaikeire. Apart from there nande ngo train toramangana a CCTV ro chiboniga twabeira abangi twichoire ona abantu kero monto ngo takare kurigeria mangana a security umuntu konyora mwabokire mambi mwachire bo mwensie kebago mwatigire e compound yoka wono ase security eyu wono nabokobeka mwago e CCTV camera gose nabokobeka an electric fence e fence yeri no nyumu ibika utakagocha takonyara gutuma ose nacha nabokomorera ase CCTV camera from just your phone wana mangana ya CCTV tonyabwate tobwata mangana ya electric fence tobwata mangana ya kengere okonyora obwate e compound yenene tobwati gose totebe watchman nabo montago chageita akuniga kengere kebuge uchikomoigorera
toroche yuna mangana ama ya yekerero asoborendi ona se electrical, those are some of the things tobwata mangana mange unoroche gusiye ito abantu abange n'abaremi igon tobwate tea factory echinchitaete chibundi chigo deal with motor rewinding ose chimota chiri machine chiri chigotumika ase factory onongo train tora abanafunzi baito na kibago chigokora egasi ase factory echo nande omonto karata ke ochire ritayo utakire kubeka etinga ose efundi estima nero ekorigigu eche emokorera installation yetinga eri in case ke gusarika bado ne omonto bwestima gocha a service ono amangana ayu naro go train tore ono ayuna some of the packages tobwata ase electrical tobwata ebinte ebinge mono oze electrical nere backbone bile stima ntokogendera tokobige suunte andake madama Nyamuita department ya electrical and electronics uno wati kilikuwa na money kumulikira bintu bigotile stima lakini abantu bande mbalegeiga andake bagane tikoba gusina ababundi b'ekitivi kisimi go train muri abantu nabo obo bundi bw'ekitivi kisimi ngo train tore under the section of electronics electronics tobwata electrical and electronics wana say electronics neryo kworo kiguna ki okorro mu chando beira se TV yane ase basi yane mbwate usase keto yochiboniga okonyora obobundi kwanza bwesimi bwokaiga nabo mwana aragenda keroka gari aigore duka yaye atebinche ne bundi yesimi umete kumwakanira bills yune simyo katarabika nonye TV gabugo se keto yochibone electrical nabe ekokonyo mwana ogo konyora ikebagukiaye Mbona sana na tukirudi kwako Mr. Wanzala labda tukiangazia mambo ya modules katika shule ya Kitutu Masaba TVC modules zenu ni kama zipi, curriculum ambayo mnatumia ni ipi? Asante sana. Kwa saa hizi curriculum Kenya mzima aswa wale wanafunzi wanaingia saa hii na wale waliingia mwaka jana ukiisha wako anda inaitwa modularized curriculum. Sasa training ilikuwa inaendelea kitambo, lakini njia yetu ilikuja ikafanya research, wakapata kwamba tuko na engineer mwenye hajui ule mtu wa mkono anafanya nini. Kwa hivyo wewe unachukua contract na unatafuta watu wengine. Sasa modularized curriculum inaleta hawa watu wote pamoja. Kwa namna hii ya kwamba wanafunzi wote yule mwenye ako level 3 huyo ni yule amemaliza class 8 na angependa kuingia kwa chuo cha anuai. Kuna yule wa level 4 amemaliza form 4 na akapata grade ya chini ya D. Sasa huyo anaingia level 4. Kuna yule mwenye ako level 5 amepata D kwenda juu, na kuna yule mwenye amepata C-. Yeye wao wote wanaingia kwa class inaitwa module 1. So wakikuja tunawafunzia pamoja. Sasa wote wanaanzia level ya chini inaitwa module 1. Kwa hivyo tunaweza angalia modules, huwa tunatumia mfano kama safari. Sasa safari hii huenda mnaenda Mombasa na kuna mahali utashukia kulingana na level yako. Vile nimesema level 3, level 4, level 5. Sasa module 1 huyu wa level 3 atashukia Narok. Sasa yeye hapo amemaliza safari yake na ameshapata ile skills zinalingana na module 1. Sasa wale wa modules zingine wataendelea kulingana na ile kiwango. Kama module ya juu zaidi, module level 6, anaenda hadi module 6 ama 7. Kwa hivyo sasa tunaanza na like kama hiyo module 1 ni tuko na zile units naita core units. Zile ni units za msingi ya hiyo course. Sasa tunaanzia hizo. Kama mwanafunzi amekuja kujifunza fashion and design, one of the programs tuko nayo, wataanza kujifunza kushona na kutengeneza designs ya nguo tofauti tofauti. Mambo ya hesabu, ICT na communication inakuja baadaye.
serikali ilituambia kwamba hata ukienda kutengeneza gari huwa hautaki kujua huyu mtu anaongea lugha gani. Hakuna hesabu yenye mtapiga. Kwa hivyo akishaelewa those skills tayari yeye amequalify for level 3, na mwanafunzi huyo anapewa cheti na anaweza toka aende afanye kazi. Lakini iwapo atataka kuendelea afike kiwango ya juu kama level 6 ama endelee mbele, kwa hivyo atakuja module 2, module 3 akiendelea hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio inaitwa modularized curriculum. Na curriculum hii pia vile inalipiwa school fees ni tofauti na ile ya kitambo. Tulikuwa na mfumo wenye walikuwa wanalipia 56,000, tukakuja 67,189. Sasa hii nayo inalipiwa 35,000 kwa kila module. Na uzuri wa hii ni kwamba hiyo 35,000 iko na pesa ya mtihani ndani. Ile nyingine haikuwa inahusisha pesa ya mtihani. Lakini tuligundua wanafunzi wako na changamoto, wazazi wakisha lipa school fees, tena ukikumbushwa kwamba kuna pesa ya mtihani inaleta shida. Kwa hivyo inawekewa pamoja. Kuna pia sponsors ambao wanalipa kwa jumla. Kwa hivyo huwa wamelipa yote pamoja. Na pia hii program mwanafunzi akiingia saa hii vile tuko Januari, atafanya mtihani ya external assessment, ile ambayo itamfanya kuwe na cheti mwisho wa hii term. Kwa hivyo anafaa ingie, tumfunze na tumassess. Kwa hivyo si kama kitambo mtu angeenda college na akae huko miaka 3 ndio afanye mtihani. Hiyo pia ilikuwa inaleta changamoto kwa sababu mwanafunzi angekaa miaka 3 na anguke. Sasa utapata kwamba huna cha kumfanyia, hana cheti na amemaliza 3 years anachoka. Lakini saa hizi modularized imerahisisha, baada ya one term mwanafunzi ako na cheti. Ni jukumu lake kuendelea mbele. Lakini kama university. Yes. Lakini hiyo cheti inaweza msaidia kama amekuja kufanya kwa mfano kujifunza kutengeneza gari, alitaka kujua kutengeneza engines. Sasa amejua na anaweza tengeneza engine. Kama atataka kujua electrical ya gari, atarudi module nyingine. Unaona sasa? Lakini kama huku nje hata ukipeleka gari kwa fundi, kuna mafundi wa aina tofauti tofauti. Utapata fundi anatengeneza gari yote. Kwa hivyo yeye alikuwa anataka kujua paint hiyo gari, spray painting. Sasa amejua anaenda. Iwapo atataka kitu kingine tena atakuja. Kwa hivyo modularized imefanya masomo ikuwe mzuri na ikuwe rahisi kwa wanafunzi kwa sababu it is learner centered. Inategemea kile learner anataka. Kwa hivyo hiyo ndio mfumo tunaita modularized. Right, mwanchi muligiringa unyolenga wino mwalimu omokonye ase ekitengo kiliye semi ase skuru ya Kituluma Saba Frederick Wanshara wakubata na madama Nyamuita kurwa Department of Electro and Electronics ya masomo kutubu sanganda ke madam kuirana ase ule kwani ranganda ke murubulio braya gose recognition prior learning RPL anakinki ke moko kurwa skuru ya Kituluma Saba RPL ase full recognition of prior learning nabo konyoro mwana achiete gose garage asa abantu bakorosa chigari akabero akamanya korosa chigari lakini tachieti gocha gose skuru gose college ende asome lakini korosa gari na amete pi gose ari kobwati omwagachi akamanya obwagachi pi akabebundi nabagukwagachire nyumba abeke mbaka amabati chitirisa kiregento bono asomorebwe omorobiri oyo RPL umwana oyo agocha twa assess osino koros chitirisa twaro umwana oyo namete koros chitirisa na ros chitirisa chingi ya chire standard after assessment twamwa a certificate egoteba umwana oyo na competent to this level umwana oyo namete kobeka estima nabeka estima ye nyumba ye gorofa osine nyumba ere mansionette yo karabeke ono RPL ne system umwana agoche skuru twamu engage twarura meremuki amete mono osine ugwake nyumba erangi oyo gwe certificate yoteba oyo nabo agwake nyumba erangi one kina kito tokoroka RPL ye nabo umuntu yo agocha abe assessed in our institution osina bagocha tomu engage totebinche ebitande ebinkorosi ri workshop gete twagendo twamu assess
uko assess yokongo kora ako assess kuna a national body SIDAC ako ewe certificate unabari bande bagoche skuru baregu lakini bono obumanyi bwaye nabo bogotegemea certificate yuera level 3 gose 4 gose 5 bono that is RPL bono nabo yogokonya bari bamanyete gasikare lakini mbachikonyora opportunity yokogenda skuru igoto tebenga andake olino mwanafunzi osomoroki wa ole kagalia eratanya kwende skuru andake igoro yobotaka gosichibesi chiabulete kulinde butambe kwenda ale mujengo obwati abandi guchialia uyigire umanyire nkikebero kubwa senyomba uyigire bintu anabwa atubumanyi bonere agocha kuye certificate goita so manyiboli igonena bagweka ino oliyo ndego si certificate yakobe tofauti yabandi yes certificate yute koba tofauti akwegwe certificate erengaine obumanyi bwaye nabo konyora obumanyi bwaye borengaine no orio osoete certificate emiremo eri bagosoma se craft certificate nero nera mete yonsi akoba assessed barore uyo na mete kwake plaster na mete kobeke kebiro na mete kobeka chitirisa twamanya komo certificate ebweka ine yori ochiete kerasi kiagero obumanyi na bwo busemu babwa nima ina bange bakoligere tuboniga madama mu Nyamuita babwa tubumanyi lakini babwa atema karatasi inki bagwenta gukora inki water the requirements inki bakolete school yegera banyoli certificate chia recognition planning ona abantu nabo bagochamba ke school babe interviewed to babori mbomanyi kibabwate kuruga bu to engage the experts toro chincho no mwarimu bwestima nabo montarache oyo mujengo tokorigyo mwarimu wo mujengo arigereri naki kasi yabwate ke wangu kiarabiko ono kagocha atotebi naki ngayare comfortable umeto moto nabo nare urache atebe nche nabo nkwagacha lakini tingo nyaro kwagachira skuruga tena narire site atotebi goze ne site intuto bange tomobuki amatemu tuche komo assess ya site ga butomo ya max after a period of 1 month from the booking of the exam achache ewe certificate yae right. Asante sana mbia bwana sana. Tukirudi kwako Mr. Wanzala, kuna mambo ambayo mnazungumzia hapa kama Jitume program. Jitume program ni ipi? Jitume program na pia sisi kama shule pia tuko na bahati nyingi na one of the areas tumebahatika pia ni kuwa na hiyo program ya Jitume. Haiko kwa kila shule. Kwa hivyo tunashukuru pia kupitia kwa waheshimiwa kama mbunge wetu Honorable Clive anapenda kuitwa Engoko. Huwa anatusaidia na sehemu ambayo alianza kutusaidia nayo pia ni hiyo ya Jitume ambazo sehemu zingine nitataja baadaye. Tuko na kompyuta 100 ambayo tunafaa tutumie kufunza wanafunzi wetu na community. Kwa hivyo target kubwa ya hiyo Jitume ni community. Kwa hivyo tulipokuwa hapa mara ya mwisho tulisema kwamba kulikuwa na training inaendelea ya watoto kutoka kwa community na tuliattract watoto 47. Na watoto hawa ni wale wako universities, wako TTC, wako KMTC na wako high school kwa hizi levels zenye ziko chini. Utapata saa hizi computer kila mtu anafaa ajue computer. Na kupata kazi pia iko na changamoto kidogo kwa sababu kama tuko wengi kuliko zile kazi ambazo ziko. Sasa kurahisisha kuna kazi zingine ziko kwa mtandao. Na kazi hizi zinatoka ng'ambo, nchi za ng'ambo kama Amerika na huko Ulaya. Kwa hivyo mwanafunzi kupitia sites tofauti anapata pale account, anafungua account ambayo anaweza fanya nayo kazi kwa mtandao. Na kupitia hii program yetu ya Jitume tunawatrain skills za kuwasaidia ku access hizo sites na hizo kazi. Kwa hivyo wanapata fedha, wanalipwa wakisoma. Na wale wako kwa community tumefungua milango wazi. Ukitaka kutumia zile kompyuta
unakuja pale, unakuwa assigned computer, iko tayari na internet, kwa sababu kando na kutrain wanafunzi wetu, pia tunafaa tu train wale residents wa Kitutu Masaba constituency, na watumie shule yetu kama station ambayo wanaweza kuja ku access those jobs. Hata kuna wale wanataka kutafuta kazi majuu, wajue hizi kazi ziko Saudi Arabia, ziko pale. Na huwa tuko na package, hizi packages za computer tuna train, na tungependa wakati shule inaendelea hivi, kuna wale wako tayari wanafanya packages, lakini wakati shule zimefunga, watoto wote wako nyumbani, mzazi asiache mtoto atembee tu kiholela, na madhara yake pia. Kwa hivyo njia moja ya kusaidia watoto kama hao, tumeweka hiyo package ambayo huwa tuna train wakati wa holiday, na tumekuwa tukichaji 1000 shillings. Hiyo ambayo hata sasa kama sio school fees. Ni ile unaweza pigia asante mwalimu mwenye amekuwa, wale wa ICT wenye wamekuwa pale wakitrain wakati huo, kwa sababu pia ni wakati tunaweza sema ni wakati shule zimeenda kwa likizo. Na pia utapata ya kwamba wanafunzi wengi wanafurahia, kwa sababu ile lab iko wazi wakati wote. Na high schools utapata ziko na changamoto, pengine hawako na kompyuta za kutosha. Tungeomba shule za upili kwa junior na hata senior walete watoto huku kwetu, kwa sababu wao hawana hiyo Jitume program, wako tuna kompyuta. Lakini sisi sasa, kwa sababu tuko na afisa ambao wametrainiwa from Ministry of ICT, wawalete hata kama ni siku moja wanapita pale, wataonyeshwa 1 2 3 kitu ambayo itamotivate watoto kuanza kujua hizo courses za engineering. Hata kando na hiyo Jitume, tungeomba tu pia jumla ya kwamba wako na challenge. Sasa tuko na senior, kuna hizi subjects zimekuwa introduced kama electricity, design, drawing. Hawana ile capacity ya kuhakikisha kwamba wametrain katika hiyo area. Lakini sasa tungewaomba wakuje wafanye ile inaitwa partnership na sisi. Sisi tuko na experts wa kutosha wa serikali, na tuko pia na facilities za kutosha. Wao wana complain ya kwamba hawana facilities, lakini hata sisi ni shule ya umma ambayo tunafaa tusaidie watoto wote katika constituency yetu ya Kitutu Masaba na nchi mzima. Alright. Shukrani kabisa. Right, muno mwenche muliringa kirongero sangana into Gabono mambia unyolenga ekirekinga nchenenenga eskuru ya Kitutu Masaba TVC na bebu gateli bagalia bene kingwa sura yumorokiwa utaranyora nsogosoa andaka sebirengo au asukugira chikosi chike maboko gushubo bundi oni kinga nchenene ko bayikirase na bayisi binabule manya mange batalire gusoba Krisimi 0743 480 999 yani enoti isano na ibere inye isano na isato enoti kianda boyina mbendere 0782449068 kuse noti isano na ibere isano na isato ibere inye kianda enoti isano nemo isano na isato kina bichuchi yakana okubulia mabulia mange na ali batakwa negaiga andakaye no muibuli oganti umwana wa ajoine skuru eye gosaye no morokiwa wakolete skuru oganti goswa obulie kusiago kirugwa kachina bechiga kwa baikereire na mabuli yago na bakwiraniwa ema semo madama Nyamwita. Yes. You know sometimes nale gali boni go kwebolinga alikitu Masaba no mbabwate kosi obogendi ya driving. Yes, Kitutu Masaba nto bate kosi ya obogendi go say driving. Kosi tore in partnership with a driving school to waka na chves chinke sana. Chves chikoroku 9000. Asi chves 9000 na bogocha osomero obogendi go say driving. Enyore ko konyo metebo niga chigasinchiro abantu bakwenda chiabo Saudi Arabia, chiabo Qatar, ose kwanyorire green card, ose neta kiromanye kwendie gari. Ona chibese chichinke gacha 9000 nabogo chagari Kitutu Masaba togokonye obe endereba ere competent. All right. Asante sana. Anake asi tutasko seso mwalimu Wanzara ainu muswati.
buna omuswati na ndo gukora mangana electrical and electronics abibuli mbali gali babuate naro iriye gikoronga ki mwana munyaruka tagosoa mangana estima lero kwanera nga bibuli obuya obumuswati nere gukora kikozi nekiga abakibekire n'ikine cy'abasaje ono moibori ondigereti skari tigo mwana akore ekosi ya igweta akore. Oh yes. Tiga akore nebe chichia technical noroche squeeze una asense ya yekeire. Noroche no nyembo no bwarimu bwokori kunimeta bagusi twanchite sana abana bagenda obwarimu. Torochi chiskuru chinyinge chiabo junior senior school chiaretre chikosi chichikoro kuchiabo technical. Utatigeti mwana orio wenyaruka enda asome kosi yestima yobwagachi ya mache ngora agende gosomia abasacha mbasomi banyare bonsi oikatoba bwatese ikosi yestima ne kosi engia tigo mwana abwati passion yaye ose ase talent asero chigochi tari bonsi toranyare ko babanyagitari gosaba arimu ose chikosi chiri chinde tiga tobwaterane ase women in STEM. Okay. Thank you. Mbona sana Mr. Wanzala, tukizungumzia mambo ya accommodation. Labda mwanafunzi ameweza kutoka kaunti ya Mombasa amekuja huku Kitutu Masaba na labda anatafuta mahali pa kukaa na labda shule haina, sijui kama iko na hostel ama kuna mipangilio ya kuweza kuwaweka katika waweze kuishi karibu na shule na mambo mengine ya mazingira katika shule ya Kitutu Masaba. Asante sana. Kwa saa hizi tuko na wanafunzi ambao wanaishi nje ya shule, wale ambao wanatoka mbali. Hizi program zetu zina-attract wanafunzi kutoka Central, kutoka Mombasa, tayari wako na hata kuna wenye wameshamaliza. Kwa hivyo wamekuwa wakiishi nje ya shule under inaitwa government private partnership. Sasa tulikuwa tumepartner na wawekezaji wa kibinafsi ambao wamejenga nyumba katika eneo hili, ambayo pia shule imesaidia. Sasa watu wanaweza nunua plot na wajenge. Kwa hivyo kuna wale walitangulia na tunashukuru. Lakini sasa tumepata suluhisho ya jambo hilo, kwa sababu kupitia kwa mheshimiwa wetu, na nilisema nitaendelea kumshukuru Honorable Clive, ameweza kufanya ile inaitwa lobbying, na serikali yetu ikatupatia program tunaita affordable housing ambayo wanajenga hostels. Na Friday ile imepita tulikuwa na sherehe kubwa ambayo mheshimiwa mwenyewe alikuja akahakikisha kwamba amefanya ile inaitwa site handing over. Kwa hivyo vile tunazungumza saa hizi tuko na construction ya affordable housing ambayo tunatarajia iendelee kwa kipindi cha miezi 12. Kwa hivyo kufikia Januari mwaka ujao majaliwa, tutakuwa na hostel ambayo iko na capacity ya 340. So kwa hivyo hiyo itaweza kutusaidia. Vile amesema, wanafunzi huwa wanataka mahali ambapo wanaweza ishi ndani ya shule, zile sehemu iko tunaita conducive, kwa sababu wengine hawangependelea ile nyumba za kuishi nje. Kwa hivyo jambo hilo ni jambo ambalo liko in progress, na tunatarajia kwamba kupitia kwa serikali yetu nyumba hizo zitaweza kamilishwa. Na hizo nyumba pia zinakuja na baraka mingi, kwa sababu mjengo ule unaenda kupeana kazi kwa wakazi wa Kitutu Masaba constituency. Kuna kazi nyingi pale za ujenzi, za kuchomelea, ya hiyo ya plumbing, tumeongelea ya maji, na pia wanafunzi wetu watapewa attachment pale na watapewa ile inaitwa internship kwa wale ambao wamemaliza. Kwa hivyo program hiyo pia inakuja na borehole. Tunaenda kudriliwa ile borehole ambayo maji hayaishi. Kwa hivyo tutakuwa na maji ya kutosha kwa shule. Kwa hivyo hiyo accommodation naweza sema kwamba tuko na short term na long term solution. Kwa hivyo sio shida yule yoyote ambaye angependa kuleta mwanafunzi. Sasa wiki hii tumepokea wanafunzi kutoka Migori,
na wako pale, tumewa-accommodate. Shule ndio inawa-accommodate kwa sababu tumeingia kwa ile inaitwa MOU na hao wawekezaji wa kibinafsi. Kwa hivyo jukumu la accommodation ni jukumu letu kama shule. Alright, asante sana mwanchu muligiriri ayurasi nsomuli Getembe FM 102.7 unyorenga twarachira sumutuga mangana mayia ye radio kuliga tukusangamo kiga television ya masemo nabagene baitu kurugali eseskuru yebo bundi ya Kitutu Masaba yemo asemo ndake madam gukwanira igoro ya government funding eskuru ya Kitutu Masaba nibwate inchira serikali yo konya bana mangana alia CDHF albo bitone bimbiro ase skuru yetu ya Kitutu Masaba tubwate chinchira isato chugwakana school fees inchire ntangani ekoruku help scholarship ne chiro nchirio abana bakwegu basomera kero kaba gucha koriku umanye gucha koirani ensemo ya kabere CDF community develop chibasari una abayibori bayito bamete chibasari abana bakoru Kitutu Masaba umweshimiwa Clive ngo bare chibasari ne chibunge chinde nimete nkwego bare chibasari echi na chiro chingo konya chiri gwakani school fees nsemo ya gatatu bona nero umwibori agosoime eria tigaire koruwa se help ne basari umenya gwakani school fees ikoruku household bono umwana gatumire chisosi echichonsi isato nabo okonyoro onyarire gusoma na gukora masoma aye bila stress nyingi yuna gotebanga masoma ni gali rahisi ya Kitutu Masaba numwibuli byeka gusoma wanafunzi yorange gusoma masoma ari rahisi leta abana basome tindo chie kikira tango muntu koreta umwana kakwegu help egumbake basari ayikwanyora chibeso gwaka no mwibuli inkeigo kiagero umwana kwegumbaka accommodation nandi chikosi echichito chobo bundi ntobwate some partnerships konyo runa mwisonde just the December holiday twachete training gete Nairobi ya sola training twagenda chi college chibekerwe sola nandi chi contract chigatebe kune serikali chitumia abana baito una chibundi tro chichi ne chibesa nyorira una pocket money yaye tagucho gusaba muibori nande nyombe yocha kuaga chu affordable housing chi hostel yechu nande abana nabaito bagocha kuagacha bari barabagachi bagachi bestima babeke bari ba welding basambereri chitirisa onyore banyore chibesa wono tindo chi muibodi oratebe ati tabwati besa mwana hucha gusomera leta abana school basome. Alright, asante. Labda tukimalizia wale ambao wana kwa admitted ama intake inaendelea ya Januari. Wanafunzi mnachukua viwango vipi? Labda mpenzi mtazamaji na msikilizaji wanaweza taka kujua yule mwanafunzi ambaye anaingia Kitutu Masaba TVC anafaa kuwa na grade gani, anafaa kuwa amefika kiwango kipi ndiposa aweze kuwa mmoja wapo wa wale ambao wanaweza kujiunga na Kitutu Masaba. Asante sana. TVET zetu Kenya mzima hazina mipaka na mambo na qualification. Kwa sababu hata wewe Geoffrey unaweza kuja saa hii ufanye driving. Nisome. Hata driving. Naam. Unaona? Na driving si ni ID peke yake inahitajika. Naam. Kwa hivyo hiyo ni one of the program ambayo tuko nayo. Kuna yule mwanafunzi mwenye hata hakumaliza class 8. Naam. Anataka kujifunza very small component ya ambayo inaweza msaidia kupata kitu. Kwa hivyo hizo zinaitwa short programs. Kwa hivyo TVET ziko na hata short programs ambayo inaweza chukua muda mfupi sana mwanafunzi ajue tu kuweka tile kwa nyumba. Hiyo hauhitaji kuwa na akili mingi sana ndio ufunzwe tu a very small. Hakuna makaratasi inahitajika pale. Kwa hivyo ni ule mtu mwenye anataka kujua kufanya kitu. Kwa hivyo hiyo hatuna hizo qualification. Hiyo ni short courses. Hiyo ni ya mtu yeyote, hata ule ameretire, umefanya kazi kwa serikali ukasema hii miaka imebaki nitafanya nini nyumbani. Kwa hivyo unaweza taka kujifunza a very small program. Kwa hivyo hiyo haina, iko open, haina any qualification. Lakini sasa kulingana na inaitwa Qualifications Authority ime define ile inaitwa levels. Sasa hizo levels imesema mtu aingie kwa hii level anahitaji hii qualification.
Kwa hivyo tuko na wale wenye wamemaliza class 8 na hawana uwezo wa kuendelea katika hiyo kitambo tulikuwa naita 844 na hii mfumo wa saa hii sasa. Huyo anajoin ile inaitwa level 3. Amemaliza class 8 anajiunga na level 3. Na nimesema level 3 tunafunza sana practicals. Hatutasumbua yeye na mambo mengi ya hesabu, mambo mengi ya ICT, mambo mengi ya communication na entrepreneurship. Hiyo atajua baadaye iwapo atahitaji. Then tuko na yule ambayo nimeona shule watu wakiandamana wakisema wanafunzi maanguka mtihani, lakini sisi vile tunaangalia hao wanafunzi tuko na vile tunaweza fanya inaitwa value addition kwa hao wanafunzi kwa kubadilisha ile grade alipata kama hata ni E into something meaningful yenye sasa anaweza fit kwa society na hata yeye pia ajisikie kama Mkenya na afanye kazi. Kwa hivyo ule mwenye amepata grade ya E anaingia ile inaitwa level 4. Sasa level 4 ni step moja juu kidogo ya level 3. Lakini sasa wa level 5 naye anatakana akuwa amepata D kwenda juu. So akipata alama ya D kwenda juu huyo sasa ata qualify kuingia ile tunaita level 5. Alafu sasa tuko na level 6. Level 6 ndio sawa na ile watu wanajua inaitwa diploma. Huyo anafaa kuwe na C- na akiwa na C- sasa anajiunga na ile inaitwa level 6. Lakini nimekuambia mwanzo ya kwamba katika mfumo wa modularized curriculum wote wataanzia level module 1. Sasa module 1 wote watapatana darasa moja. Na tumesema ya kwamba school fees serikali imesema ya kwamba tucharge 35,000 na hivyo ndio tunacharge, na hiyo 35,000 per module iko na pesa ya mtihani ndani. Lakini sisi kama shule na management ya Kitutu Masaba huwa tunasikiza wanafunzi wetu wanapokuja. Tutapata mtihani umetoka tu juzi na kuna yule hayuko na 35,000 kwa mkono. Kwa hivyo tunamkaribisha, tunamwambia kwamba as long as amekuja na at least 6,000 shillings. Hiyo sasa itakava ile inaitwa tuition. Na awe na pesa ya mtihani kwa sababu mwisho wa huu muhula atafanya hiyo mtihani ambayo itakuwa ya module 1. Sasa alipe pesa ya mtihani kulingana na ile course yenye anafanya. Na kuwa amelipa hiyo 6,000, sisi tutamkaribisha na mikono miwili. Alafu vile mwenzangu amezungumza kuhusu other funding, tuko na mheshimiwa mzuri ambaye anatusupport kama shule, anatupea CDF na pia ana apply CDF. Tutangoja kwa sababu tunajua italetwa. Alafu pia ana apply HELB ambayo HELB kuna yenye inaenda kwa account ya mwanafunzi inaitwa upkeep na kuna ile inaenda kwa shule kulingana na ile band ambayo mwanafunzi atawekwa. Alafu pia kuna government scholarship. Kwa hivyo serikali imetenga pesa mingi na government scholarship wanafunzi haswa wale hawajiwezi kama orphans wanapata hadi 47,000. Kwa hivyo kama umepata 47,000 mheshimiwa through CDF akupatie 5,000 ama ngapi, alafu pia upate help kidogo, utapata mwanafunzi akiendelea. Kuna wanafunzi ambao wanasoma hadi wanamaliza na mzazi hajawalipia pesa yoyote. Kwa hivyo kama mwanafunzi anaweza tumia hiyo nafasi ya hiyo government funding, unaweza pata mwanafunzi amesoma, amejoin na akasoma na akamaliza. Na tunawasikiza pia, tunajua Januari imekuwa ngumu. Kwa hivyo mtoto asikae tu nyumbani eti mpaka fedha ziwe zote ndio akuje. Tunawaomba wakuje wazungumze na sisi, tuko pale tunawangoja, tutawakaribisha, tutaona vile ya kuwaelewa wanapotafuta namna ya kutafuta zile fedha ambazo zinahitajika. Pengine kero tukunye gusangamo nterenas madam duju kugura tule mwanchumulire na bera nyalekerenga naye nubwate kilia kwagani gusanga na aboro kiabaiga yemasemo kuru ya siskuru ya Kitutu
0741583878 0726447367 chiramba chitoka igasi studio mwanchumulia nabugwa kana intu okusange okwa na barabuga iga Madam Nyamwita na mwalimu Frederick Wanshara nabukwa na barabuga iga iligirandake ubo liri boligo sote bo komenta kwago ne aye kunoma iteskuru ya Kitutu kuyura yale bakwanire ngayaye gusoto ligitukuru emo asemo yakatonya gusanga bono mabi kuno batiri bali abaneke mugutukira sembeo tutakora tubulibere iseto iga guseyemo yeli boli yago no watebinga yubwat kurwa ase ensemeli ye television gusasensa mo ye radio emo asemo. Madam, ekero tukwendera igoro ya Kitutu, ni swali ambalo labda ningependa pia ta Frederick alisikie. Kuna yale umuhimu fulani kwamba uniqueness, mtu anaweza sema kwamba mimi siwezi enda Matildah technical lakini nimechagua Kitutu Masaba. Why somebody decide to choose Kitutu Masaba? What is that unique? Ni nini kile mko nacho kabisa upande wa shule unaona kwamba sisi tuko unique in this way? Okay. Tuko na uzuri wetu kwa aina mingi. Ya kwanza ni mazingira. Mazingira yetu ni mazuri. Tuko kwa eneo naweza sema ni conducive environment, serene. Iko very calm. Hewa safi. Hata mimi nilipojiunga na shule hiyo nilifurahia kwanza mazingira. Na hiyo hewa ile iko pale. Kwa mlima kidogo. Kwa hivyo pia access ni mzuri. Tuko only 2 kilometers from the tarmac. Kwa hivyo kama unatoka Kisii ama Keroka ni karibu sana, na hata wanafunzi wale wanatoka karibu wanaweza kuwa wanaitwa day scholar, wanaweza toka nyumbani wakikuja. Alafu kando na hiyo program zetu zote ziko accredited. Wakati mwingine unasikia shule wanafunzi wanasoma na hawawezi graduate, hakuna makaratasi kwa sababu programs haziko accredited, lakini zetu ziko accredited na tuko na walimu ambao wamehitimu na wameandikwa na serikali ambao wako kwa program zote. Na tuko na facilities. Nimekuambia kwamba tuko na unique course ambayo kama ungetaka kuchagua sisi tumechaguliwa na wengi kutoka maeneo mengi Kenya mzima kwa sababu ya hiyo refrigeration and air condition. Tuko na multi-million equipment pale ambayo iko kwa workshop 3. Utapata kuna ile iko industrial, air conditioning ya industrial, vile industry na manage mambo ya air conditioning, hiyo ni workshop moja. Tuko na ile ambayo ina deal tu na magari, iko pale, enough facilities. Tuko pia na ile tunaita domestic, ile ina deal tu na za nyumba, air conditioning ya nyumba. Kwa hivyo uniqueness yetu pia iko kwa our center of excellence ambayo iko kwa refrigeration and air conditioning. Na kulingana na vile tuna train wanafunzi wetu na matokeo yale ambayo tuko nayo, utapata tunaweza sema tuko na almost 100% transition of students from one level to another. Kwa hivyo tuko na hakika ya kwamba mzazi akitupatia mwanafunzi kupitia ile kazi management yetu tunafanya na walimu, tutahakikisha kwamba mwanafunzi huyo anapata skills na anatoka level moja anaenda level nyingine. Asante. Labda ukiongezea dada. Inkomenta se skuru yeito uno mwarimu manena atebire itogotegerera umwanafunzi. Asenge ncho mwanafunzi nere client geito nere boss. One toko mutegerera to make sure ga kurwa abu na nobo bundi achete am are bundi erengie ere competent. Nande nkobwati tora abanafunzi beito twamanyana ki oyo karueta gaye achiete ngasikia gukora student phone go wakilisha ari sukuru bia. Nande toko make sure wanafunzi ga koruga abo are all round student kiagera ntobwate clubs and societies, ntobwate sports, umuntu nabarache onyore umupira gwaka mono osenama minyoko anchete ono tobwate all rounded students. Nande toko make sure wanafunzi beito banyore enough experience, enough practical experience kiagera into to anchete mono workshops. Workshops no wono to mono mwanafunzi agochege ntege tangani toko matebi gore dust coat so workshop no nyo automotive ntobwate gari toko matebe coverall chake gas bono ga koruga buga ko ende field okonyora ngonyarare ko kori gas yeri chibundi chinde chigokora.
Vyaki maono mwanchumulili na ntareire na Matildah na natika koteba ayura sensemo ya Getembe FM na ayura television anda kubwa telibuli gosora totebi buli babire bokanga aywategereire kitutu masaba nkike bakwanire igorobi yabwisemi nabo igwansiskuriga yo bubundi nga yautu batakurwa kwana ngona balimu abayiga kwa numuske Frederick Wanshara nabo madama Nyamuita au bato ira mangana mayise mbono mabe 0726 44 is 7367 na we go in 0741 583878 nkikeli aye urakwana intubono mambia asensema ndo chigago tabanga ekaro chigago tabanga agaiganga hello Getembe agotabanga uyu ni Moses Ragira watching live akorochiso mo chiri chametamayo mbia mono sana kitu masaba. Thank you, God bless you so much cousin Safi anyona mkuwa nkorochiga kuri Nyankongo watching live following mbia mono sana bakwanda mangana maya kina Keva Mumaji watching live indinara kurunga Dorothy Nyanchama mbia mono sana mbabueta mangana yaga kalikubuliga mangana beauty therapy mukokora mura mangana ali yoborembo na nini nkole nginga akora igora maiga labda because mwalimu alikuwa amezungumzia hayo na banda mange sana baga ndichugusanga na ituka igase semeiga. Shukrani sana Senjiji Jumbe Chigaya Chiago andaka Matilda Dennis Kerandi agotaba good morning agotaba kurwa chinsemo Corona Guru City Salams Club agotaba ikagachuba sobo agotaba gachuba ngirete no rime akitu masaba agotaba watching live kigima nabogo Zefania Obiri agotaba waiting for our trainers from Kitutu Masaba Technical Vocational College mbia mwana sana abo ombariva kusangana into sechinsemo chiria cha YouTube na boigo Facebook ndo chana ande na Facebook na bagende tokolika ujumbe chabo but meanwhile Mr. Deputy Principal, yes, labda watu wale ambao wanaweza taka kujiunga na nyinyi wanaweza kuwapata vipi? Contact zenu kama mnapatikana kwa mitandao, kama mko na mail ama Gmail ambayo mnatumia kama chuo cha Kitutu Masaba. Asante sana. Sisi tunapatikana kwa mitandao. Tuko na Facebook page ambayo inaitwa Kitutu Masaba TVC. Iko na followers wengi na tungependa wananchi na wazazi pia wanafunzi watupate katika Facebook. Pia tuko na website www.kmtvc.ac.ke. Hiyo ndio website ambayo ukitembelea tovuti hiyo utaweza kutupata, utapata program zetu zote, utapata huwa tuna post pale zile vitu tunafanya kila mara. Pia email yetu ni kitutumasava@gmail.com. Kwa hivyo tunapatikana pia kwa email na namba yetu ya simu ni 0743 480999. Tuko pia na ngine 0782 490068. Kwa hivyo nitarudia namba ya simu 0743 480999. Tungeomba napomalizia wazazi watoto wamemaliza shule, Mei ni mbali, waweze kutuletea watoto. Sisi tuko tayari kabisa. Training iko inaendelea vile tunaongea hivi, na hata sisi tukitoka hapa na engineer mwenzangu tunaingia darasa kuhakikisha kwamba wale wanafunzi ambao wamekuja wasikae tu shuleni bila kukua attended to. Na kazi yangu pia pale ni supervisory, kuensure kwamba walimu wanashughulikia hao wanafunzi. Maybe jambo moja ambalo tukuzungumzia ni la tungependa wale ambao wako na magari eneo hili lote la Busiland na Kenya mzima, tuna ile inaitwa refilling ya air conditioning. Yule ako na gari anajua kwamba market price ina range between 2000 hadi 5000 kulingana na ile capacity ya gari inaitwa cc
Sasa kama ni 1500 cc 2000 and below tunaweza mcharge 2000 shillings, na kama ni gari kama zile za Geoffrey na waheshimiwa wengine tunaweza mcharge 5000 zile ni 3500 4000 cc. Kwa hivyo utapata eneo hili lote ni pengine Kisumu ama Nakuru. Kwa hivyo ile transport tunatumia kutoka hapa hadi Nakuru refill tu gari. Sasa sisi tuko na solution kwa sababu ya zile facilities tuko nazo. So kando na training, tungependa tutumie zile facilities kuserve community. Wananchi walete magari yao, una visit kwa muda mchache. Kurefill gari ni kitu kinachukua muda mfupi sana, ni kuwekewa gas in short, na gas hiyo sisi tuko nayo na tuko na machine, na unahitaji expert na unahitaji analyzers. Lazima tu analyze gari yako na tuhakikishe tunaweka gas ya aina gani. Kwa hivyo tungekaribisha Geoffrey na Matildah na Wakenya wote na wengine walete magari zao pale. Msikimbie kwa gari ambao hewa ya ndani si safi, mnaharibu afya yenu, mnakunywa vumbi. Na ulivyosema kwamba tusiende mbali kutafuta huduma ambayo yuko hapa Kisii. Kwa hivyo sasa sisi kwa sababu ya hiyo uniqueness yetu ndio tunawaambia kwamba tuko na package ya kila mtu, hata mzazi. Tuko na package ya, tumeongelea RPL, yule ambayo amepata skills kutoka kwa informal sector, tuko na program yake. Kwa hivyo tunakaribisha kila mtu Kitutu Masaba, na kwa niaba ya mwalimu wetu mkuu Mr. James Nyakundi na management yetu yote pamoja na walimu wote na wanafunzi, najua wanatutazama katika runinga, tungependa kusema kwamba tunashukuru Mungu kwa mwaka mzuri, na tumeanza masomo na tunatarajia kwamba muhula wetu utakuwa mzuri na tutamaliza vizuri. Kwa hivyo nataka kutumia hii nafasi kuwakaribisha wazazi wote Kitutu Masaba watuletee wanafunzi. Asante sana. Labda Madam Nyamwita kumalizia nkiora ate yo muibuli abana yamasema katokora. So kodra ngutebya abayibori kwanza abana bari bakorete form 4 umwaka uyu weta congratulations. Nande ngutebya umuyibori umwana uyu ukorete form 4 na cha join campus ose ya Church College morete a short course tubate computer packages at only 1000 shillings. Nande unamuigure chikos cheito chiko ende in modules ede module ya mune metinye 3 nabo mwana uyu arabe oyetire nabagocha kore kosi ya saluni emetinye 3 kagocha kogenda sa kogenda guchimutu abu achatumie skill eyu korosinonye pocket money bari bago to join. Karibu sana, we are willing and ready to work with you. Biamono sana. All right, asante. Najua kwamba whatever vile ulisema mwalimu mkuu Bwana Nyakundi Barale na baligireti na balimu bande na borokiwa. We thank you guys for the good job you're doing. Asante. Karibu sana tena. Asante. Maswali mwacho muliringa gwikiragagu tunakafunga moja kwa moja, na shukrani asinjo kuligirelia ayo mwenyene kwa Lingase Television na kwa Lingase Nsome Radio. Tunakushukuru byemuno sana asinjo yili bageliga tuwalinga balimu gaiga mwalimu Frederick na Madama Nyamwita au batu yoba korali buwabo bwiskuruli ya Kitutu Masaba. Wikajika kichindo mwancho balieto kola kutigiragagu onyolenga tuwasangira mange kigma ensemelinda kunwe Kevin Ongeri na erulingense mukwene kichibi cha namalioge nchekuru kwa Geoffrey Nsarigo eyamaseyamo ketukubatanere. Bye bye, asikura sense moyana. Matildah Obaigwa na kira twaringe aiga na deputy principal kwa Kitutu Masaba Mr. Frederick Wanzala na Madam Nyamwita. Twalari wasanga igoro yeskuru yo ya igoro yo bokoreri bwa Kitutu Masaba wakirambia mono chinga kichonsi asokogendera koba amo na into gendera kobwatia imirobere ya Getembe nande tumrene ase chinga kichinde.
Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Asa Marieta Onkorogo James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende getangania atabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wikawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na applications inchigendereta asamange yabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetara sikiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoro kegima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitalia nige bwate chi machines chingia, echichigo tumeka kolingolia marwaire au asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga ase enyagitalia itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyerokaso monubweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo toko ligere likorwa somo twe paka magoro inse twaligere the internal organs cha uchons pina kichigo function toko nyora chiricha zero function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari, high blood pressure, oboroire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oboroire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies, cancer. Nonya no mochando bwa maino amaina aliako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikolento bokongwa senkoro igonga marwa mariogo aliago tichore emeki gosako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo aliago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolitokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo
nkorigereri tore nonye na mang'ana respiratory system abantu mbarokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange nainda marioga aya nigo tokonyarusia ase chinse chia isiko na bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA nainde nkorustora marioga anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakire simi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday nesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare nobo manyi baiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigu ya Kisii gwitira namba 0741499726. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity.